Jesus, the name above all other names. Jesus, the power behind the GCK Global Crusade. Le demegbena judopo monyakaka ike mielewo le egbe ike le nye nkeke Atõlia ye miele kpɔdzidzɔ eye le xixia godo me la nuƒoƒowo ole tso dasi de judopo monyakaka ya ike mielewo ŋuti. Amodo Jesi Mawu pe ŋusẽ to pasteur WF Kumui pe manyagblɔ dzi. Eye abe hameania ele bena mia adze Kristo yome. Eye Mawu ba me vovovowo oponu tso judopo monyakaka ya ŋuti eye eponu tso Mawu pe nya doyoyo kpakple avulele kple yayira yiwo le va me to Yesu Kristo dzi agbo yiwo le ʋu na ame geɖewo le esime judopo monyakakawo le ye dzi eye wole ɖi ɖase tso eha ŋusẽ ƒe hadzidziwo ŋuti. Was done by very great singers across the globe. Eye hadzilawo kpɔ ŋgɔgbedede to judopo monyakaka ya siame le xixia katã me le du vovovowo me. We had the president of CAC worldwide, Pastor Samuel Oladele, wo katã wo ɖi ɖase sɔkuɖe Mawu ƒe ŋusẽ ike le dezɔn to pastor WF Kumui ƒe mɔnyakaka ƒe ɖoɖo sia me. Ehakplɔlawo, nyɔnuwo kplɔlawo, sɔhewo kplɔlawo, wo katã wodo dzesi ganyenye Yesu Kristo ƒe ganyenye eye egbea wotsã eva ɖo etɔwo dzi be na tsaka kple mi meka tsɔtsi ke ne yina o judopo mɔnyakaka enye Kristo ƒe nyanyuie na ame sia ame afi sia afi ke ne le ha sia ha ke me ne le ekɔtaka me ne le o va egbe ye le nye ŋkeke atɔ̃lia ye nye wo ŋkeke. Esi miele gɔme dzem fifi la kpakple subɔsubɔ ƒe gaƒoƒo yike hamea ƒe hadziha akplɔ hamea ƒe hadziha yike le Amerika wola akplɔ mi le hadzidzia me eye Lagos ƒe hadziha tsã akpe ɖe wa ŋuti. Wakafu apetoa wasikpe na Yesu Kristo nukɔ yike ƒo nukɔ katata nukɔ yike nana be gbɔgbɔ vɔ̃wo wodzona nyanyanyanya ede ŋkeke gbãtɔ ŋkeke velia ŋkeke tɔ̃lia ŋkeke nelia egbe ŋkeke atɔ̃lia le judopo mɔnyakaka na xixia katã kple pastor WF Kumui eye tomɔ ƒe amenuveve mea nakpɔ nukunuwo ne le xɔse agblɔ na be amen. Hadzidzi ƒe eye nye si na bena wo etsigba gbe la ne sranye le nye luʋɔ me eye na be wo gbɔgbɔ kɔkɔe ne wòava eye wòaxɔ ŋkɔ na ɖe sia ɖe na nɔnɔme sia nɔnɔme yiwo katã le tsaka nye susuwo
agbakpekpenyo gbakple xaxanyo katã medro sɔ da ɖe wo afɔte. Yesu, Yesu, Yesu. Fofo, fofo, fofo. Gbɔgbɔ kɔkɔe, gbɔgbɔ kɔkɔe, mɔƒe gbɔgbɔ kɔkɔe. Va fifi, o gbɔgbɔ kɔkɔe, eye naxɔ ŋkɔ na ɖe sia ɖe. Nalém gbakple wo lɔlɔ ƒe abɔwo, lɔlɔ ƒe asiwo, eye nawɔm kɔkɔe ɖe, na tutu dikeke sia dikeke kple vɔvɔ sia vɔvɔ, yiwo ɖe nye dzidzɔkpɔkpɔ ɖa le menye. Hem va wo lɔlɔ la gbɔ, eye nakpɔ tanye le wo axawo dzi, o Yesu. Esia nye hadzidzi, gbɔgbɔme ƒe hadzidzi ke le kplɔ mi sɔ le ge ɖe ɖoɖoa me. Nanɔ ya dim anɔ mɔ kpɔm na wo nukunu, aƒetɔa akasi ŋuti o. Awɔ amlima le agbo me. Mawu ƒe hamea le teƒe sia teƒe le xixia kplogodo me. O geɖe nɔnɔme sia me, o geɖe gbɔgbɔme ƒe dɔ sia me, ye o le dzi ha, o le kafu fiawo dzi fia. Sɔ wo agbe na Yesu Kristo, eye Yesu adrɔ wo luʋɔ ɖemɔ nɛ, ne wòatsɔ yeƒe asiwo asɔ yɔdɔ o, ye wòayɔdɔ blibo, eye natsɔ agbo na Yesu Kristo, eye Yesu awɔ navo, eye nanɔ agbe, eye naɖu fia gbakple Yesu Kristo sɔ yi ɖe mavɔ me. Yesu, Yesu, Yesu. Fofo. Yesu nye xexea me ƒe kekeli, woe titre le vivitsi me. Yesu ʋu nye nukuwo, ena be makpɔ nu. Wo ke nye nyanyakpɔ, nye dzi le kafu wo. Menya be nye agbe le asiwo me. Me va be ma subɔ o. Me le teƒe ya me le dzixa le subɔ o. Me le dzixa eye me bɔbɔ ɖokuinye me dze klo me de tagu na o. Ye me le gblɔ be woe nye Mawu nye. Ewoe nye nye Mawu. Ye mi katã mi wɔ ɖeka le xixia me le teƒe vovovo, ye mi le subɔ o. Ye mi le gblɔ be woe nye gãnyenye. Ye mi le gblɔ be woe nyɔ Mawu nyuie ɖe nenye na mi. Le bɔbɔnye me le va xixe sia me. Eye lɔlɔ̃ta ne wɔ ɖokui aheda la. Nye si le teƒe ya ye be ma subɔ o. Me va be ma de tagu na o. Me va be ma gblɔ na be woe nye nye Mawu.
Mikata mie potakli le lolome. Ye mikata mie le globe weje. Ye mi le globe ma unyede ne nyenami. Me vabe ma suba o. Ye deta guna o. Ye mi le globe ma uye ne nyenami. Yesu. You're here. Nobody can help you. Nobody can give you healing. The Son of Jesus. The Son of God. The one who lives and reigns through all eternity. The one who walks in His throne. He's the Lord of all nations. Wherever you are, He sees you. Hallelujah. Ma for me we anyefia. Shall continue with worship, even as we hand over to Nigeria with the sound of the trumpet. Worship you.
Everybody, I want you to put your hands together. Celebration hand clap. Celebration hand clap. Poasikpe Yesu yenye apeto, Yesu yenye apeto, afisi afinele, le Togo, le Africa, le Hihia Goldome, Mawade kemele abemnyape maweneo, Yesu adekemele abenyabe Yesu eneo, eyata poasikpe na Yesu. Poasikpe na apeto Yesu Kristo. Eye mieva, ye mie le kpojijo, le pedeka pe judopo monya kakawawa unchi, ye mie le kpojijo, mie le tu aseye, mie le tu aseye, na miaoyala, enye azadudu alo aseye chocho, pe gomejeje, eye nuko ye milade, eye nadeke, ma he mona jijo popo aseye chocho, le miape agbome, le miape pomomo, nya yeji ye milano subo apetoa ano kafika kavana sime wava komijo nele kwesi agbrodambe amen medene mia yepe nuku eye yepe gbene dejina jipo pe mawa ehiabe mia so amenu fefe so ne le yepe ezondede akpedada ne kafu mawu deji yira yepe nko mawu ye wonye eye metro eye ma dokpo nucha kpo gbere mawu ye wonye doede ti bobobo Yesu yenye apeto mikwa dinu wie vesom ye nyesi eno plemi to mia be pastor ji eye ekasi enuto onchi ekasi agbe onchi eje na mia pe subo eyata egbe ne deji le tepesia tepe kenele ne le miele sole medaya miele chochi pamea miele tepesia tepea amerene ko yepe gbeji eye wa kafu mawu eye wa do mawu deji wa sonu chikokwe na mawu le dogan yo mawu le pedekanye siavai le agbeome le agbenyeme le miabe pomome do yo mawu sonu chikokwe apetola lolo apetola jena kafu le Yesu penkose kakwa memie dokberale merene glo azandudu pe amendenam miaga aso subo na mawu na ezondede gan ike mawu le do le dezon le judopo monya kakayame le miape agbome le miabe pomome mikwa judopo monya kakaya ewodo le amerepe agbemele wo pomeame le wo ko eko imenele ale eju ike menele ame eyata na do na kogbeji eye na dakpe na petoa be apeto akpe na o le do yo ne wo le nyento agbenyeme le nyepo meame esron nyonu pe agbeme esron nuchu pe agbeme le miape jukwame egbo ne dezi eye na agbobe eto akpe na o fofo mie subo mie yira wonko mie do deji bobobo ma wenenye chokaka gomejejame kaka so de nuwa nya hehe de klemide de kemele tepema o ma wenenye le miape agbeme ma wenenye le miape hwenu echo ivai egbe so de mafome eye trotro de kemele lidodo de kemele me o tona mawu bena blena mawu bena le miape ha momela bena ajijo popo aseye chocho ma jujo le miape agbome ambere ne blena apetoa bena chogome jeje aji yikemie le nuku dom pedeka pe mososo ke apetoa wo gbaklemi eye wonye jijo nu chinya na mire bobe apeto jijo nu chinya ya lakpoto anoji yim eye nadeke ma noteu nadeke ma jujo le Yesu penko memie dokberale merene blena be amen. Nusia nu imie wo le judopo manya kakayamea ekude nuko kafu to maupe dominyonyo nchi eyata mia dogbera be fiensi yala benare bena maupe zondede maupe nusia pe zondede amlimatone fami kogbeji eye na dogbera benare maupe nusia ne dezo amlimatoe tepesia tepe kenele na globene na de prikpa do la jola agbenyeme nu de gobi de do la jole agbenyeme enu ike apetoa edoike apetoa
le wɔ le agbo mea awɛ asɔ ɖoŋtsi sɔ va agbo me eye mele gblɔ na o bena to mɔ ƒe amenuveve me to mɔ ƒe ŋusẽ mea amlimano ye aƒetɔa le wɔwɔ ge le agbo me doe ɖe dzi eye nasɔ kafukafu nɛ nado gbe ɖa nasɔ mía pastor asɔ gblẽ ɖe mawu ƒe asi me bena ɖe mawu ƒe ŋusẽ ne nɔe dzi mawu ƒe ŋusẽ ne nɔe dzi eye bena ɖe eye mawu ŋutɔ ne ɖe dukɔwo ƒe nɔnɔme sɔ fiẽ eye bena to yeƒe nyagbɔgblɔ dzi yeƒe mawu nyadzi la bena amewo nakpɔ dzidze me agbewo natrɔ do gbe ɖa bena ɖe mawu ne ɖɔli yeƒe ŋusẽ kɔ ɖo pastor dzi do gbe ɖa bena esime míage ɖe wotrɔ ya ƒe ɖoɖoa mea be amlimanuwo ne dzɔ mawu ƒe ŋusẽa ne ɖe zɔ enuganugɔ ye aƒetɔa le wɔwɔ ge le mía dome eye le xixia godo me afi sia afi ke amewo ƒoƒu ɖo ye wole ɖo to wokplɔ ɖoɖo ya ɖoa be woakafu mawu ƒe ŋkɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le xixia ne gblɔ na be amen míatɔ míeyra le fiasi ya míede akpenɔ elabena le wɔ enu ganugãwo le ŋkeke gbã ŋkeke velia ŋkeke etɔ̃lia ŋkeke enelia egbe le nye ŋkeke atɔ̃lia egbe ya mato vovo mi le do gbe ɖa boxoa mi le se wo amegbɔnɔnɔ mi le se wo ŋusẽ eye mi le do gbe ɖa bena le fiasi ya esi ne le mía dome vɔ la nasɔ wo yayra sɔ kpe ɖe ŋuti na mi nasɔ wo amlimawo sɔ kpe ɖe ŋuti na mi eye míado ŋkɔ ɖe dzi bobobo le Yesu ƒe ŋkɔ me etɔ akpenɔ elabena le ɖo to míaƒe gbedodoɖawo le Yesu ƒe ŋkɔ sesia me míedo gbe ɖa le amen. Míekpɔtɔ le tsitrenu ye míadzi míaƒe adaha míanɔ te ɖe mawu ƒe nugbedodoawo dzi tenɔnɔ sesie le Kristo ƒe nugbedodoawo dzi. Glory in the highest, I will shout and sing, standing on the promises of God, standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail, standing on the promises of God, standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I am standing on the promises of God.
as we stand on the promises of God, esi mie le titre nu de mawu pe nugbedodo dzi esi a enye gbedodo ɖa pe eyi nya do gbe ɖa le dukɔwo ta. Amen. Amen. Egbe ele nye ŋkeke atɔ̃lia le dzodoƒo mɔwo nya kakaya me eye aƒetɔ awɔ yeƒe nukunuwo le xexea godo me eye azɔ enye eyi na mi bena miado gbe ɖa le xexea me ƒe dukɔwo katã ta ɖe ne sɔgbe na gbedodo ɖa ne le sɔgbe ame dzi be teƒe sia teƒe ke ne lia na tsitre ale bena miakpe miaƒe xɔsewo ɖeka eye miado gbe ɖa le xexeawo ƒe dukɔwo ta. Salmo ƒe agbalẽ ta ewo ebe mina aƒetɔa enye fia tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Lord, thou hast heard the desire of the humble. Thou hast prepared their heart. Thou hast caused thine ear to hear, to judge the fatherless and the oppressed, that the man of the earth may no more oppress. We are going to pray Miado gbe ɖa bena Mawu ne trɔ futua ƒe ɖoɖo ɖe xexea godo ŋuti sɔhewo ɖeviwo ametsitsiwo ŋuti medzi be nake nu azɔ eye natɔ gbedodo ɖa dzi nagblɔ be o aƒetɔ trɔ woƒe ɖoɖo yiwo katã abosam le wɔ ɖe dukɔwo ŋuti ele wɔ ɖe dukɔwo ŋuti ɖoɖo yiwo wɔm wole do gbe ɖa bena ɖe futua ƒe ɖoɖo vɔ̃ɖi yiwo katã wɔm wole ɖe nye dukɔ ŋuti ɖe xexea me ƒe dukɔwo ŋuti aƒetɔ wo emɔ ne ʋu na o eye naɖe zɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le ye miado gbe ɖa bena aƒetɔa ne ɖu fia le mawuvi ɖe sia ɖe ƒe dzime ke nu me eye nado gbe ɖa elabena ne le kpɔ xexea me egbe la nakpɔ bena abosam ɖu fia le ame geɖe ƒe dzime eya ta miado gbe ɖa bena ɖe aƒetɔa ne ka asi abe ale yi ke Mawu ka asi Paulo ƒe dzi nenema ke be aƒetɔa ne ka asi miabe viwo ƒe dzi ne ka asi mawuviwo ƒe dzi ale yi ke aƒetɔa wɔe na Paulo enye eya ma ke etsɔ egbe sɔ ɖe mavɔ me agatem awɔ nu ma ke egbe eye do gbe ɖa be aƒetɔ sra sɔheviwo kpɔ sra ametsitsiwo kpɔ sra ɖeviwo kpɔ eye nasra Mawu ƒe amewo kpɔ ame yiwo zam abosam le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le. Amen. Miayi ɖe gbedodo ɖa dzi bena Mawu ne nyɔ le miaƒe dukplɔlawo ƒe dzime bena Mawu vɔvɔ ne ge ɖe wo me eye be woatrɔ le woƒe dzime eye bena woanɔ agbe kɔkɔe le dudoƒo mɔnyakaka ya ƒe eyi kpakple emegbe do gbe ɖa be aƒetɔa ne sra dzi kpɔ ne sra edzi sia dzi kpɔ eye ne ka asi wo ŋuti eye bena ɖe ne do gbe ɖa bena ɖe nu kplɔla nu vɔ̃ɖi wɔla ɖe sia ɖe yiwo katã le miaƒe duwo ƒe ta ɖe aƒetɔa ne lé wo bena ɖe womanɔ dɔ wɔm na abosam o womanɔ wɔ abosam ƒe tameɖoɖo womanɔ ɖe sewo to ese yiwo tsitre ɖe Mawu ƒe gbeƒãɖeɖe ƒe nyatsi o do gbe ɖa be aƒetɔa ne lé wo bena ɖe woawɔ nu ado Mawu ɖe nukɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le medzi be miagblɔ amen ke aɖe dzi nyuie amen le psalumowo ta blatɔ̃ vɔ etɔ̃ kpukpui ewolia egblɔ bena Yehowa tɔtɔ dukɔwo ƒe aɖaŋuɖeɖe me eye wògblẽ anyigbadzi dukɔwo ƒe tameɖoɖo me ebe miado gbe ɖa bena aƒetɔa ne futua ƒe ŋusẽ le edu sia du me le teƒe sia teƒe
Vondi pe dodo sia dodo domene gble le Yesu pe comme. Me jibe na dogbeda le tepe sia tepe kenele. Sokbe dodora ya vevie so vevie eye na glona apeto abenari. O mawu jipo mawu, o jipo mawu. Vondi to ape nous saint de sia de yokata o le zan le jukon ya me. Le o le zan le Africa, o le zan le Europe, o le zan le Asia, o le zan le America, o le zan le Togo, o le zan le kikia klogodome dogbeda bena apeto ane gble futo ape dodo dome. Futo ape nous saint yokata le do wom le zon dem le mi ape jukon me apeto ane gble dome le Yesu pe comme ye mi dogbeda le. Mebele Yesu pe comme mi dogbeda le. Amen. Maupe nyanya ye le maupe nyane duji le ejusia jume maupe nyade ne gede jusia jume eye waso de kpokpofa ban vana lupo alebenare amo ne wa adwesi be Kristo nakplo amova yintodo kigbo le woju kome Yesu nakplo amova yintodo kigbo dogbera bena apeto nous vont là le nyeju kwame le Africa le kikia kplogodome o apeto plova wontodo kigbo le Yesu penkome o apeto wo amlima le jukosia jukome le Yesu penkome mie dogbera le. Mebele Yesu pen comme mie dogbedale. Mia ire gbedodoraji. Eye benare mi ne mi kwa kika megbere bojomelio na kpo benare chaka abosam le chaka no eye amegbeto chaka dogbeda be apeto anegereme apeto gereme le jukosia jukome benare gbodeme nuti papa neva benare nous vondi top nous saint ikere deson eye o so chaka va tepesia tepe kuhile tepesia tepe de brobe apeto noto opedo wo de nono de kemele tepere kpekpo be apeto kasi wo pejio vondi to pejio ameyo zan abosam lea apeto kasi wo pejio le Yesu pen comme ye mi dogbedale. Amen. Le Isaiah etanilia kpikpi asiekelia so ewolia ebena so doko wode kakple Yesu Kristo eye ange wo kosokoso ojo ebe mi juko mi je agbo eye ejine dele miapo bena ebe mi de adamla wa gbleme mi do gbedila ma fame o ela bena mauli klimi me jibe mi ado gbera bena mawu jipo mawa ne noklemi le dodo ya pe gomejeje me le judopo monya kaka ya pe gomejeje do gbera be apeto poto yeji pa klemi Yehowa neklemi apeto neklemi ewe noklemi le nkeke yova yime egba nanyi klemi le egbepe nkeke ya me eye apeto a neklemi le Yesu ben comme le Yesu pen comme mi dogbedale eto mi de akpeno le gapopo ya me mi de akpeno le wo ya irauta mi de akpeno bena ne sramikpo unte gaike le sonna mi ape pastor kumui bena apeto mi atim akpo wo asi wa no zondim mi tem kpo doyo womnele le kikia godome apeto me dogbera be egbela bena vivichi me penu saint de siade yokata no do wom le jukode pepe mesa apeto me dogbera be egbe bena nu sema ikoso na vondila one notele Yesu pen comme abosam pe amedodo de siade plola nu no la de siade yokata do wom na abosam apeto lo de ka eye benade wava wo de ka gble pe mo pe jukwa ye mi asubo le Yesu pen comme akpena apeto ela benale don chinami le Yesu pen comme mi dogbedale mebele Yesu pen comme mi dogbedale me jibe mase judopo monya kakaya pe amen gato. Miao fuson va
Judopo monyakakaya me. disciples that Yesu evening Christo singing a hymn. bakple And as yepe they walked through nusrovio the upper room and walked into wo God's yide plan and purpose. You've joined us all these months, and we've heard the voices of men and women who really led us into the throne of grace as we praise our great God and King. The nations are here again, and those voices are here again. And today, join us in raising an anthem of praise as we sing praises to our great God. God bless you. Lamento los años perdidos, he gustado placeres engañosos, entregado al ego y el pecado. Años que hubieran producido gloria y éxito sin límite, que podría ofrecer a mi Señor. Mi pasado es olvidado, he nacido de nuevo, ahora mi vida, mi tiempo, mi todo es para Él. Voy a la tierra prometida donde fluye leche y miel. En las calles de oro, créeme, brillaré. Ahora estás desanimado y turbado, estás cansado de rodear, dáselo a Jesús, a los pies de Jesús déjalo, dáselo, dáselo. Herido, fracaso, dáselo, dáselo, tu tristeza cambiará a gozo. Cambiará a gozo. Tu tristeza cambiará a gozo. A gozo. Sur le chemin du désespoir, levons les yeux dans la crainte et l'effroi. Tu aperçois tout à l'horizon et tu es prête à baisser les bras. Mais ressaisis-toi et prends courage. Tu vaincras car Dieu est avec toi. La montagne t'étira et tu ne peux la grimper. Elle te convaincra qu'elle est si grande et élevée.
Nous sommes les Yesu si bena wa ange koso kunyo yo Yesu penko blobe Yesu penko ye ponuko katata to nuko maji pastor WF Kumuyi ewodo edegbe fanyala le judopo monya kaka me perika enye siavayi eye to mope amenu fefe mea miekpo amegedegedo abe ale ke mie yo ponko le poplo ide me ame eye wo dometodo o chaka gbakple dede popo eye o chaka gbakple nukunu eye azon miakplomi asoyide sosoji ajayi eye wanami judopo monya kaka yo mie wova yi pe amevovo. Minami adogbera fofo le Yesu penkome mie de akpena le judopo monya kaka ya ike mie le donku pere kape mo sonson ke mie waji mie le dogbera bubu plenu chikoko plenu sen ple subo kata anye to ple o Kristo to akpena o to le Yesu penko sese amemie dogbera le. Amen. This presentation is titled The Impact of the Global Gospel Judopo monya kakaya The Impact of the Global yepe do iko wo Campaign judopo monya kakaya pe do iko wo le amope agbeme Roma to ta wo buku 8 lia se de 8 Atõlia The Word of God as regards afima miekpo mawu penya maunya pe gbefa dede atadojinu ka lenchi o pipiwi Atõlia elabena amesi ayo apetola ponkola wade aleke wayo amesi ji ome khose olama ha ke aleke wa ho amesi nuchinya ome sepo olaji asi maham ke aleke wa senya ne nyanywe gbefa de lade ke mele wosi o maha ke aleke wa de gbefa ne ome dowo da hafi o maha abe alesi wo nglodi enebena nyagblɔla siwo gblɔnuchi fafa nya ple nyanyuela pe afɔwo nyolo cannot be saved. Pray these 1 year of gospel campaign. epereka pe judopo monya kaka Spontaneous, massive conversions of sinners. ye amo nufon la otro jime le agbososome esime pastor edegbefa nyanyuela gbakple gbogbokokwe pe nusen Gospel. Here is found the reason why the global gospel campaign tadojinu yikensi ohia be wa wo judopo monya kaka wa gbo jijeje gangan of the power to mau pe gbogbokokwe pe nusenji Luka tane mina miachli tso kpukpui wi adelia ji wi nyilia gblɔbe aƒetɔ la ƒe gbɔgbɔ le dzinye aƒetɔ Yesu Kristo ye le nu ƒom le teƒea nenema ke wòle me vam na pastor hã Mawu ƒe ame Mawu ƒe gbɔgbɔ la le dzi le esi ta wosi ami nam ɖo bena magblɔ nyanya afia ame dahewo edɔm bena mayɔ dɔ ame siwo ƒe dzi gbã of sight to the blind. eye be maɖe gbefa ɖokuisinɔnɔ na aboyomewo kple nukpɔkpɔ na ŋkuagbãtɔwo be mana ame siwo le funyafunya wɔm mie la nanɔ wo ɖokui si eye be maɖe gbefa aƒetɔ la ƒe nyuie la eye wòtsu agbalẽ la etsɔe na dɔla la eye wòbɔbɔ nɔ anyi eye ame siwo katã le ƒuƒoƒe la fɔ ŋku ɖe dzi dzoɣli eye wòde asi gbɔgblɔ me na wo bena egbe wowu ŋɔŋlɔ sia nu le miaƒe towo me wowu enu le miaƒe towo me kafukafu na aƒetɔa That set soul burning with conviction, sin, making them seek eye amewo katã ɖi ɖase nɛ eye woƒe mo wɔ yaa le amenuveve siwo dogo tso yeƒe nume amenuveve nya siwo dogo le yeƒe nume la ŋuti eye wogblɔ bena alo ame sia la menye Yosef vie oa. that set divine forces in the global gospel campaign. Judopo maunya kaka le judopo le
churchiame bena lubo na kpɔdede abe aleke nyatem akpɔele apostolope agbale do apostolope do wɔpe etavelia me to judopo monya kaka pe gododo vovo me church hamekplɔlawo nunɔlawo pastor watem adegbefa Kristo pe agbenono ike ateku eye pe watem nyesro nu gede to maupe unlock the scriptures and apply the same to life and ministry. It is indeed 1 year of success. le pereka pe maunya kaka pe befande de pe jijeje kpokpo ya me egbe le dionu ewodo le khia plogodome minanemia akpo enusia pe egotohere le apagbanto edo ike judopo monya kaka ya wo le amegbeto radome dowo otavi etavi pipi blane for kelia etanyi liame eye eyi la noania ye miatem alenkude ngomrokoko onti nyore enugbanto edo ike owo le amegbeto pomeame judopo monya kaka pe do ike owo amegedo otrojime le jukɔ vovovovovovo me le judopo monya kakaya mawu pe nya yi ke o degbe fɛn egede miaƒe dziwo me eye amewo trɔ ɖe aƒetɔ la nutsi dɔwɔwo tave eva me le apostolowo ƒe honu eye nenema ke wogale me vam le miaƒe eyiyiwo me mina miakpɔ etave kpukpui blane vɔ ɖekelia azɔ ame siwo xɔ yeƒe nya la wode mawu tsita na wo eye le ŋkeke ma dzi wotsɔ luʋɔwo anɔ akpe 3 kpe ɖe wo nu menyi bena wosu esɔ kpe ɖe wo ŋuti o voila oge ɖe wo me eye wotrɔ zu hamia pe akpa ɖe eye wole yedzi le apostolowo ƒe enufiafia me eye wonɔ apostolowo ƒe nufiafia kple habɔbɔ abolo kaka kple gbedodoɖa me wakafu aƒetɔa enuvelia nukunu ƒomevi vovovowo dɔyɔyɔ ƒe nukunu tso edu vovovowo me edɔmadamadawo mawu edezɔ nukutɔe eye woyɔ dɔ amewo ame yiwo dɔyɔyɔwo sɔgbɔ gbagbagba zã eye ame kukuwo gɔ hã wotsitre eye abe aleke wòva me le Samaria le apostolowo ƒe nukeke me le apostolowo ƒe dɔwɔwɔ etanyi kpikpi 5 eye Filipo va Samaria dua me eye ameha geɖewo mikpa eɖɔ geɖewo eye dzidzɔ nɔ teƒe ma dzidzɔ nɔ teƒe vovovowo le du vovovowo me le dukɔwo katã me le xixea kplogodo me eye nu vɔ̃lawo wokpɔ ɖeɖe eye dɔnɔwo kpɔ dɔyɔyɔ enu 3. Mawu ƒe nya edezɔn le mɔnu vovovowo me le enye epe ɖeka ƒe mawunyakaka ƒe dzidzedze kpɔkpɔ eye mi maganɔ abe ale mie le tsã ene o enuvelia yenye mawu ƒe mawunya ƒe gbefaɖeɖea ewɔna dɔ menyi bena mianɔ sasam tso anyigba ƒe ŋkume ayi ɖe du bubu me anɔ kaka mawunya koe eye taɖodzinu manɔ mia ŋuti eye taɖodzinu gobi alo nutega ɖeke manɔ mia si o enye judopo mɔnyakaka yi ke taɖodzinu le esi mawu esɔ dɔdeasi gã sɔ de asi na mi romatɔ ƒe agbalẽtagba kpukpui 11 apostolo Paulo eƒonuƒo sɔ ku ɖe ŋuti egblɔ numa pɛpɛpɛ ke le Tesalonikato ƒe agbalẽ gbãtɔ 3 kpukpui 8 ebena ɖe yeƒe wo gbɔ vava la bena yeva bena ɖe yadi
ya di ekutsetsewo le Mawu ƒe edoa me. Nenema ke Mawu ƒe amewo ƒe gododo tutuɖo yi ke wonana pastorwo le ame yiwo vana leke ƒe tutuɖowo me. which have become integral part of the crusades and positively impacted Eye ewɔ dɔ le pastorwo ministries of gospel. Mawu ƒe amewo dɔwɔlawo yiwo wowɔna edɔ le Mawu ƒe aƒea me. Eye ɖaseɖiɖiwo sɔ ku ɖe tsɔtsiwo ŋuti. Those churches Kplɔla ɖewo le tsɔtsi ɖewo me. that become Eye gbakple takpekpe yi ke wowɔna le dzidoƒomɔnyakaka ƒe yi tutuɖo yi ke pastorwo xɔna eƒe kutsetsewo tsã eli. counted with gratitude. Eye wosɔgbɔ eye amewo wole de akpe na Mawu gbakple edɔ yi ke gododo yawo wɔna le amewo ƒe agbe me le Jalingo ƒe dzidoƒomɔnyakaka yi ke wowɔ le dukɔ vovovowo me The satellite telecast to satellite ƒe enukpɔ dzidzi ƒe nukpɔmɔwo dzi woakafu aƒetɔa. never before. As this ministry so injected diverse sets of ministers from different churches, Le tsɔtsi vovovowo me nations with the esia knowledge of scripture, edo ehenu geɖe va ministry Mawu ƒe amewo ƒe agbe me eye esia tɔgbe medzɔ sã o. Eye aƒetɔa ƒe mɔkpɔkpɔwo fostered unity with saints from other denominations. They were impacted by the sermons. They were also impacted by the signs and wonders, eye nukunu kple dzesiwo tsã wɔ dɔ le woƒe agbe me eye the strategy of inclusion, the sacrifice of the vɔsasa and of course the hameviwo ƒe vɔsasa spirit of gbakple thanks be to God. dzidoƒomɔnyakaka ƒe gbɔgbɔ. Akpe na Mawu elabena ɖekawɔwɔ yi ke ze le tsɔtsiwo me. Christian Association of Nigeria Kristotɔwo ƒe ɖekawɔwɔ le Nigeria. Gbɔgbɔmehawo ƒe ɖekawɔwɔ wosɔ wo ɖokuiwo sɔ de me na boblododo gbakple zɔɖeɖe na dzidoƒomɔnyakaka ya. Eye pastor gãgãgãwo Oladele yi ke nye gbɔgbɔmetsɔtsiwo ƒe tatɔ le Nigeria gbakple Akínbɔla Dr. Isaiah eye pastor bubutɔ ame vovovowo wokpɔ gome le leke ƒe dzidoƒomɔnyakaka ya me eye wo ŋutɔwo the father of them all, the president of CAN in Nigeria, and other great ministers gbakple of God. Mawu ƒe ame gãgãgãgãwo. They're all men in all nations and in all climes. God bless all of them. Mawu ne yra ame sia me In Jesus' name. le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ɖoƒe tɔ̃lia On great persons. The impact on great persons. Let's not make mistake about it. That the gospel is mina not only ne for the mia poor. aƒo bena Mawu ƒe nya ne yina ame dahewo wola yi ɖe Does not dziƒo men of honor, fame, bubumewo and influence. amegãmegãwo. This claim is proved considering the support and attendance of great men of honor. Mawu ƒe ame gãgãgãwo kple bubumewo wokpɔ gome le dzidoƒomɔnyakaka ya me eye And for architectures. Mawu ƒe ŋusẽ ɖe zɔ. Vice President Dr. Nervous Mumpa played a major role in advertising the crusade, persuading this audience in Zambia and worldwide to attend the December edition held at Lagos, Nigeria. Nigeria's former president and commander-in-chief of the Nigerian Army, Chief Olusegun Obasanjo, said he had to put away all the desire Dumegãwo to create wokpɔ gome le leke ƒe dzidoƒomɔnyakaka ya me. Zambia ƒe dzukplɔla ƒe gɔmenɔla gbakple Nigeria ƒe dzukplɔla xoxotɔ yi ke woyɔna be Obasanjo ye tsã ekpɔ gome le dzidoƒomɔnyakaka yawo ƒe ɖeka me eye in January. wo katã le dzinu gbãtɔa me. Benin ƒe edzukplɔla xoxotɔ Lagos Miracle Toma Boniyayi dzukplɔla ekpɔ gome le dzidoƒomɔnyakaka ya me na dukɔwo. and
eye kpekpeɖenuwo woso go vovovowo me of these crusades. Then in February, le state government, eƒe dzinu velia me. the engineer Sheyi Makinde attended the Ibadan crusade and remarked that he was determined to attend the crusade, even if he would have to crawl. Dumegãwo le Nigeria wokpɔ gome le dzidoƒo mawunyakaka ya me. The governor remarked that with what we have seen here, only the best is good for the people of your state, the people of Nigeria, and of course, everyone, everywhere on this planet. He told the people that he was Dzidoƒo mawunyakaka ehe enunyue va ame geɖewo ƒe agbe me le xixia godome. Akwa Ibom ƒe etatɔ edzumegã bubume Emmanuel ame yi ke lɔ Mawu ƒe nya gbɔ ale gbegbe eva dzidoƒo mawunyakaka me le Uyo eye eɖe gbefa eɖe yeƒe mɔkpɔkpɔ na Akwa Ibom bena maganɔ abe ale ke wole tsã ene o eye nyateƒe wogblɔ eye esia eɖe dzesi tɔxɛ ɖe sɔfia. Faith Television, which has partnered with the church on publicity and mobilization for the crusade, helped to make the crusade available to 45 million homes in Europe to view. Le abloti ƒe du ɖeka ƒe dzidziƒe nukpɔmɔ sɔ yeƒe emɔa na bena amewo nakpɔ gome le leke ƒe dzidoƒo mɔnyakaka me ame akpeakpewo le woƒe aƒewo me eye dzidoƒo mɔnyakaka yi ke wole dzi yim ma ele dɔ wɔm ye aƒetɔa ƒe nuʋaʋã ahe vɛ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. And the participation continues. Eye ɖoɖoa ele dzi yim.
doubt, without any doubts, you have been enjoying the ecstasy of this crusade. You can tell that this month is unique. It's different because this is our month of anniversary. 12 months of the move of God. And of course, you know, this crusade started 4 days ago. Today is the 5th day. Tomorrow will be the grand finale. The testimonies, the music, the preaching, everything has been wonderful. That is what I call excellento bonica. Welcome again to the night of the thought of God in your life. Our Father in the Lord, Pastor Dr. Kumuyi, is going to be here very soon. To do what is good and done. To touch your life. To touch my life. With the power of the Almighty God. But before she comes up, join me to welcome our beloved guest artist, Friends, it's great to be back with you again. Welcome back for another night of this global crusade, Jesus' power for extraordinary breakthrough. Aren't you thankful? I'm sure some of you have already experienced His power through extraordinary breakthrough throughout this global crusade. Dr. Kumoe has been speaking and sharing his heart. I've been singing, sharing my heart. You all have been worshiping with all of your heart. And I'm thankful. And I started off with the first night trying to teach you a song from Jeremiah 29:11. A friend of mine wrote for me called God Has Got a Plan for Me. And I hope some of you have experienced some of his plan throughout this crusade. And if you have, let people know. Testify about it. Tell somebody what's going on in your life. Be excited for Jesus' power for extraordinary breakthrough. And this is a global crusade, so tell somebody that you don't know. Reach out to somebody, let them know how you're feeling, how God has touched your life, how you've had that breakthrough, whether it be physical, spiritual, financial, a relationship that God has healed. Let people know that God has done a breakthrough in your life. So I want you to sing with me again about God's plan for your life. Hopefully you know it by now and can just open up. Let your head back and just sing the words with all of your heart that God has got a plan for me. God has got a plan for me. No matter what the circumstance may be, at times I may not understand, still my life is in His hands. God has got a plan for me. Are you singing? God has got a plan for me. No matter what the circumstance may be, at times I may not understand, still my life is in His hands. God has got a plan for me. He knows the past. He sees the future. The start to the finish. The beginning and the end. He doesn't want to harm me. Only wants to give me hope. He wants to bless me over and over again. God has got a plan for me. No matter what the circumstance may be, times I may not understand, still my life is in His hands. God has got a plan for me. He knows the past. He sees the future. The start to the finish. The beginning and the end.
doesn't want to harm me. He only wants to give me hope. He wants to bless me over and over again. God has got a plan for me. No matter what the circumstance may be, times I may not understand, still my life is in His hands. God has got a plan for me. He knows the past. He sees the future. The start to the finish, the beginning and the end. Doesn't want to harm me. Only wants to give me hope. He wants to bless me over and over again. Put your hands up and sing it with me. God has got a plan for me. No matter what the circumstance may be, times I may not understand, still my life is in His hands. He's got a plan for me. Times I may not understand, still my life is in His hands. God has got a plan for me. Are you thankful to be redeemed tonight? I'm redeemed. I'm redeemed. Yes, I'm redeemed. I'm redeemed. By the blood. By the blood. That Jesus shed for me. I'm redeemed. Oh, yes, I am. I'm redeemed. Yes, I am Spirit to comfort you and guide you through your life's journey home. Oh, I know right now that heaven is preparing to fulfill God's mighty master plan. When the trumpet sounds, we'll hear the angels sing. Here comes that precious blood-washed man. Oh, I'm redeemed. Yes, I'm redeemed by the blood
Are you thankful to be redeemed? Amen. Somebody say amen. And I'm thankful. The reason we're redeemed is because of His grace, because of His sacrifice. Jesus' power for extraordinary breakthrough. And I'm so thankful for the grace of Jesus. And I want to do this song to end my set, one that everyone here will know. And I want you to go ahead and worship with me, sing with me. Amazing grace, my chains are gone. Saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear. How I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. Sing it now, come on. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Come on. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine. The God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. You
Praise the Lord. Kafuna petwa Amazing grace. maupe And what amenveve great work ike retro the trova amazing miape grace of God agbeme. is doing in our life. Maupa menveve It's all ewo about do gedele miape excitement, getting agbome. excited for Jesus' celebration. Eye Whenever our Father in the jijova Lord miape ministers in any program, Ne pastor there is always eglomonya excitement le and joy. dodosia dodomela And nukunu ple jijo the popo best way we can express that joy eye monu is by nyeto sharing ikeji miatem our ato testimony. adegbe fanle Here kepe in jijo the ya anchor yenye location, miape we have dase didiu striking testimony Le that we are presenting to Pepea. you tonight. We have Brother dase didi Anushem Daniel from Abuladu in Novi Alimosho Daniel Old Group. le He's alimasho going to be group testify ame about spectacular dasi salvation le dede and popo deliverance nukuto from e sin. bakple Let's gadede listen to to him. nuvome ike apeto aone minamia se yepe dase didia. Praise the Lord. Kafuna peto Praise the Lord. I want to thank God for the salvation of my soul. First of all, my name is Anusiem Daniel. I attend the Bible Church, Abuladu District, EXTRAORDINAIRE Group, Old Alimosho. I want to thank God for His amazing grace upon my life. Brethren, it has not been easy. I grew up in the church, Bible-believing parents. I gained admission into university. The devil came. Oh my God, the devil came. I spent just one semester with the campus fellowship. From there, everything turned haywire. I started doing drugs. I did drugs. I smoked marijuana. For 7 good years, I stayed in university. I was smoking heavily. It got to a stage where I was really, really depressed. I contemplated suicide. I went to the bridge. I thought of jumping off. Everything was going haywire. I had sin partners. I was cheating. I was doing all lot of things. I graduated from university. I thought it would stop. I told myself I will stop smoking. It's not smoking, I will stop. 1 year, 2 years. I was smoking. I went for service. I smoked all throughout. I could not help myself. Talking about rehab, I could not help myself. Then, in 2022, this wonderful year, God touched me. God did something miraculous for me. I cannot express my joy. It brings tears to my eyes every time. My mother works with sanitation, so that faithful day when Impact in January for youth came around, she told me to come, told me to bring some things. I told her I'm not coming. This woman, I'm not coming for this. She said, "You know you are in this church, so you know the tire." She pressed me, told me to bring some things. I didn't go the first day. Bena ya yivan keke gbanto eme yivan keke All I velia wanted to do was just go and drop those things at the LCC there and go back home. I had stash of drugs in my cupboard. ike amo le agbagba jele onu wo le dodo ame ya yepe susu le adita ma yoji I got there and the message, eye I can still remember the title. maunya From mediocrity to maunya petanya ebere ye potole don kutanya jila bena dogo le nare keme eye na tro zunde eye mau penya ele abena eyi nu vene enwona nu ebe gbema gbere de ko ele sigbe na pastor eno mo nya gbro na yere ka ko ene ye favi eye mo pe gbogbo le do pe jine ye po edoki aleke yenye enu gbalo ye po edoki le kaka gome ake eye ye po nu si anu eye cho eye mame ye apeto Yesu Kristo dedo kifia eye wo tro nu si anu le yepe agbeme e tro yepe nu chinya Yesu tro yepe nu chinya yepe amenu vevia e tro yepe agbe amenu veve yike tro na amepe agbe e dedo kifia eye cho eye mame kakava na egbe ya bere ye adita ma pe fofe antacha mega nya vena na yo wakafu apetoa wakafu mau poasikpe na apeto Yesu bebe poasikpe na apeto Yesu Yesu pe nu sen yike de na mecho nu vome Celebration is going on here at the anchor eye miele ji yim ple jijo popo pe de kape mo sonson pe jijo popo Lagos Nigeria novire adidase sokudo egadede amlimato yike mau defien le amefin la pe asime
Praise the Lord. Wakafu mau. My name is Sister Shodende from Agility Group. Yepunkonye Sister I was Ashodande. kidnapped for 8.5 hours. I boarded a bus from Maryland, but at the end, when I opened my eyes, I saw myself in Ogun State. I told the driver, "Where are you taking me to?" So the other guy brought knife. And I had if I talk, he will kill me. And I told him that as God liveth, I shall not die. I said, "God of Kumuyi, Baba, where are you? Arise. Meglobe kumo Save me ipe from mau these fikanele people." honam And God saved me. dem la I meyo was sime taken to mau Ogun dem. State. We were Eye 17 in that bus, mia but I was megbeto alone. blandre I was the no only huame one that saved nyedeka from that kidnapper koe there. They were tiagbe killing cho them. ame They were filao killing them. sime. I was Ona number mo six. wum They na said mo we wum should na mo wum. take number. Eye I took number 6. oglobe They mia took atia number 1 number. to number 5. O wa me gban toba ama I tonle said, ji me "God of doli Kumuyi, be kumo God has ipe saved me mau from these people. I shall dem not die. cho I ame ya shall o live." sime. I said, "Baba, where are you? Bebe I ma shall not fika die ye today. pastor pe Baba, ma pray wale o. for me." Be Baba pastor prayed, and to the gbeda de prayer tanya. was E to answered. gbeda ye I ma was tone. saved. Out of Nene ma me 17, gan ye ma me I was tia the gbe. only one La me that blandre o was me saved. nyere They ka ko took tia me gbe. away. They O said plom they should carry me away. be you are That, kokom. who brought this woman? Be Take me her ka away. plonyonu ya ba Let ha. her go. Mi plejo le And mi they agbo took mi me, deda. and I saw Ye o myself plom in jo beggar me bus ve kpo stop. And when I dokwinye got to beggar le bus stop, ebudo that pe is when bubu I got to my afi house. mai me va ya fe melema kafu kafu na ma wo. If you want to clap for Jesus, No vi na give jibe him a afuasi global pe na clap. Yesu afuasi pe sesere ne le The Lord fiesi is ya. great. Nyama wa We'll lolo. now return to the social media. Azo mia ase da seri di ocho ejuta. On the social media, Le great ejuta la. things are happening. Nou gangan le And we'll jojom give you la pima. some of the great Eye testimonies da seri on di the social gangan do media in a yo le moment. juta la. But we have a Mia se striking o. testimony Ke as we da seri heard di a lot sese from o e mia se. Lagos, the commercial capital of Nigeria. Eye We mia have se another striking de. testimony from the Federal Capital Cho. Territory, which we'll bring to you later. But let's take one Mia cho from the social juta media. pe da seri di Yes, odometo on de the kanami. social media, we have Adesi Eric on YouTube is saying, Novia de okay, da the se testimony cho is actually juta. from Sister Salome E cho Okeodo sista Group Salome gbo. in Lagos. She said, I Elle had gbogbolompe. heartburn for years. Ye no Always babla te going fe with gede. drinking water Ye everywhere I gbe go to reduce fisa the pike pain. ye ina But on the first e day of the chiko no program, na lomena after ye the prayer of alebe the ya man no of nui God, ne bebe I se so wa de connected my poto faith. And after vo the last azon yi ke amen, ma pa me I adogbeda noticed that the pl heartburn amen is gone. And pochia la since then till now, ye kwebe it's bebe all se gone. sia e bunai Everybody say it's all gone. amesia de globe ejo Whatever you bring nu today kake nye at this agba GCK le o han la tonight, day siwa 5, ma glo no be man of nkeke God's Atõlia ministration adia will ne ma pa wipe me everything agbloma away in the unya name of nu mo Jesus. kata Pastor abuda le Michael wa gbe me Adilano, coordinating novi bubu overseer Oceania, now akanami ye pe announces dasiri di cho the man ejuta of God. doda. Praise the Lord. Kafu Without kafu na any mau. doubts, you have been Sade ya mila se dasiri dia cho ejuta. Because this is a great man of God that God Elebe has used in our mau time. Can you believe this? dem ya tema In fact, we a Australia, susue po ale kaka there was a woman juta Australia. Nyɔnu aɖe nɔ anyi Capital city of Australia. le Australia nyigbaji. On Zoom. Ewɔ In the ɖeka December kpakple mi le crusade, the December dzinu edition wuievelia that was tagged ƒe with nyanyɔe great jutoƒo miracle kaka explosion. ƒe ɖoɖo yiwo mi This wòva yi woman me. had issue Nyɔnu of ya blood for 1 eʋu year. nɔ kɔkɔm le ŋtsi By- ƒe blibo as ɖeka at December, it was va se exactly ɖe 1 year eƒe she has been xoxoa suffering issue ƒe of blood. ŋkekeawo me She was slated for eye operation. woɖoe be woawɔ dɔ nɛ
eye dɔkita yɔe owɔ dodo da ɖi be wa awɔ dɔ nɛ le dzinu atɔ̃a me eye le dutoƒo nyanyɔ kaka ma li wo dzinu evea mea esi ma ƒe amea gblɔ be miado gbe ɖa ada asi ɖe afi si ke le vewo ma nyɔnua exɔ ka ɖe Mawu dzi eye wòbia eƒe nukunu yewo gblɔ amen mamlɛ vɔ la eya ƒe me nɔviwo kasia ʋukɔkɔwanu so tso dzinu amatɔ̃a dzi dzinu gbãtɔ velia kaka va kɔ dzinu tɔ̃lia dzia wo enɔ woŋlɔ woƒe ŋkɔwo da ɖi wova yɔe be o nyɔnu va ye woawɔ dɔa na woe ebe dzinu tɔ̃e ya yebe ʋukɔkɔa enu tso mekpɔ vɔwo lo dzinu ya gɔ hã dzinu amatɔ̃ ya mea eyi me ke ye wogava ɖoe be ŋkɔdzia wogayɔe ke ya ebe ao dzinu amatɔ̃ ya la eʋua megale dodom le nunye o megahiã na dɔwɔwɔa o nɔviwo alea Mawu ƒe ŋusẽa to Mawu ƒe amea dzia ekasi nyɔnu ya ƒe agbe ya eye magblɔ nɔ be mɔnukpɔkpɔ wònye ne wo xa gaƒoƒo gã ɖe wòganye be esi ke míele ɖu eƒe ɖeka be ŋkukoɖoɖo dzi eme ke Mawu tɔ dutoƒo keke gblɔgodo ƒe nyanyɔe kaka ƒe ɖoɖo ya gɔmea to pastor William Kumoe dzia dzi le dzɔnyem be maɖe ŋutsu ya tsɔ fia mi eye mia dometɔ ɖe sia ɖe fi kake mi ɖe lo tso fi kake fi kawo gbɔgɔmegbɔgblɔ katã le duwo katã ƒukpowo katã dzia mi kpe ɖe nunye ne mia ase miatɔ miabe pastor le nu yi ke dzɔ le Port Harcourt mina mia akpe Mawu ƒe amegã ya yi ke bɔbɔ ɖokui Mawu ƒe ame kɔkɔe pastor Dr. William Kumoe Mawu ƒe ame wezɔn lo kafukafu ne Mawu mi do wuli gbɔ nam be aleluya medo dza ne mia dometɔ ɖe sia ɖe zi ɖeka ke va atisoga ƒe nu nyuiawo me meka ɖe dzi be gbea aƒetɔ la ado go kpakple mi ado go kple wo le wo hiahiãwo gbɔ tututututu nyati ame tɔ̃ matsɔ na me hafi nya do gbe ɖa gba kpɔmɔ ʋue me eye naxɔe hallelujah wò mɔkpɔkpɔ ye la na be nawɔ eme ʋuʋu nu yi me ʋum ne le la eya ye naxɔ nye ame ʋue me eye mexɔe nu si ke me ne ʋu la eya la sɔ asi wo le fiẽsi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me fofo míeda kpe la be ne le mía dome edzra ɖo ɖe ame sia ame ŋuti Kristo míede akpe na wo ɖe vɔsa kpakple le yi ɖe tie ne tsɔ xɔxɔ tsɔ va na mi nu yiwo katã ne he va na mi le atisoga nu aƒetɔ me bia be fiẽsi ya míaƒe mɔkpɔkpɔwo la nasɔ kpakple dɔ yi ne wɔ ne míata le Calvary va tia ŋuti le Yesu ƒe ŋkɔ me nu si ke me ʋum mie le fiẽsi ya la eye míaxɔ ɖeɖe ava na ame sia me dɔdɔɖo na ame sia me dɔyɔyɔ na ame sia me gaɖeɖe na ame sia me nukunu na ame sia me fiẽsi ya la aƒetɔ gba kɔkutiwo gblẽ fiƒodewo dome eye kplɔ dukɔwoa va dzidzɔ kpakple agbɔsɔsɔ wa gbɔ le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽa me aƒetɔ míeda akpe na o fofo míeda akpe na o ame sia ne gblɔ be aƒetɔ akpe na o elabe le Yesu ƒe ŋkɔa dzi míedo gbe ɖa le Mawu yra mi bɔbɔ na anyi le aƒetɔ ƒe yayra me zi ɖeka ke ma ɖo ŋku dzi na mi be dutoƒo nyanyɔe kaka keke me kplogodotɔ ya la ame sia ame tɔe le afi sia fie be mía akpɔ dzidzɔ mía atu aseye tsɔ ku ɖe Yesu batisoga ƒe ŋusẽ ŋuti
Novi, ne le kpɔ dzidzɔku ɖe nu le. Anɔ ɖo ŋku nu siwo wòwɔ na mi le atitsoga la nu. Fiese ya magblɔ mawu nya vevi aɖe na o. Atisoga yi ke tena fli ɖe fiƒodewo katã me na nuwɔwɔwo katã. Atisoga yi ke tena fli ɖe fiƒodewo katã, ʋɔnudɔdrɔwo katã, vɔwo katã, lãmesiame ƒe agbe me le amegbetɔwo katã ƒe agbe me. Medo dzaa na o. Va Mawu ƒe ŋusẽ yi ke wɔa nukunu la gbɔ. Wezɔ va Mawu ƒe ɖo ŋuti yi ke wobe yeatsɔ na o le fiesi ya be nu yiwo katã bosã tsɔ ku kɔ na woa ela vuvui kɔŋgbe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Fiesi ya tɔwoe gblɔ nam le afi ma ɖa be amen. Donkui be mi le ƒoƒo tsɔ ku ɖe atisoga ŋuti. Yesu ƒe atisoga le Calvary. Yesu woklã ɖe ta o, nu ka ta o, ale be wòate ma te fli ɖe fiƒodewo na amegbetɔwo katã le anyigba blibo la katã dzi. Eya ta fiesi ya ne ne se nya ya gɔme be edɔ ya Yesu wɔ ɖe ta be nu ya Yesu xɔ va na ye be ye tɔe la fiƒodewo katã. Evɔwo katã yiwo le agbomea, teteɖeanyi yiwo katã me nelea, numawo katã yi ke abonsam xɔe se be yeawɔe atsɔ aziwo ɖe to, yeatsɔ aziwo ɖe anyi, yeatsɔ gblẽ dome na wo. Fiesi ya numawo katã yi ke abonsam tsɔ va la, Yesu la te fli ɖewo katã me le agbome le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ema nye nye mɔkpɔkpɔ. Esia me ʋum me le. Esia nye nu si makɔ, nu si ke me na ʋu la, eya ke na kɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Gɔmesese bo mele mía si ku ɖe nu yiwo ne fiƒode ŋuti o. Fiƒode ɖe fika wòdze gɔme tso. Edze gɔme tso Edemboa me. Mawu nusrɔ̃ katã tɔ. Le eƒe lɔlɔ̃, Mawu nusrɔ̃ katã tɔ le eƒe nutega yi ke le si me la, eɖo amegbetɔ, ŋutsu kple nyɔnu, ɖevi ɖekadzevi kple ŋutsugbedzeviwo woanɔ agbe dzadze, agbe le dzidzɔkpɔkpɔ me, woakpɔ dzidzeme, woakpɔ yayra. Eya ta wowɔ Adam, ewɔ Hawa, eye wòkplɔ wo da ɖe Edemboa la me. Wonɔ lãmesẽ me, wonɔ sesie, eye wonɔ dedie, wonɔ kɔkɔe, wonɔ dzadze. Nuwo katã nyo ememe gota. Nu yiwo katã ɖe ƒo xlã wo la enyo. Mawu gblɔ na wo be woayi aɖadzi eye woayɔ anyigba blibo la katã fũu kpakple amegbetɔ yiwo me kɔkɔenyenye, lãmesẽ, dzidzɔkpɔkpɔ anɔ ebe woayɔ anyigba blibo la katã dzi. Eye womekpɔ dze gɔme be woayɔ anyigba dzi hafi eda va o. Eda va gblɔ na wo be ɖe Mawu gblɔ na mi be ewɔ nyabiase na wo, etsɔ nyabiase tsɔ va na wo ne woake ɖi. Nenye be amewo mete xɔ Mawu ƒe ŋusẽ o, Kristo ƒe ŋusẽ le woƒe agbe me wa, wowɔna nyabiase kokoko le nu si ke Mawu gblɔ la ŋuti. Be ɖe Mawu gblɔ be yeaɖe amea, nyawoea. Ɖe Mawu gblɔ be yeatrɔ ame ƒe agbea, wola be nyawoe fifia. Ɖe Mawu gblɔ be yeayɔ dɔm le fiesi ya, wogblɔna be nyawoe fifia. Ɖe Mawu gblɔ be ɖe yeade gama, nyawoe fifia. Wogblɔna nyabiase. Ɖe Mawu gblɔ be yeatem aklɔ mía ŋuti, ale tsi na mi. Ɖe Mawu be yeatem atrɔ agbenye, atrɔm kekekem, ne matem adze, adzra ɖo, asɔgbe na dziƒoa, wobiana se be nyawoe fifia, nyawoe fifia. Eye ema wɔ ne be Mawu be yayra wo yina to
efiensi ya de nyawe ma de yo la benema gblɔ nya de ko gblɔ ye ale satana yi ke va ge de dame la eva yi wo gbɔ fonu na wo eye be wo awɔ nu si ke ma gbɔ bo mega wɔ esia ta Mau benci kokoi, yike chonwoji. Mau benci kokoi abu. Ova chiamama le mau penkume. Ale wo nyon wa ba sranko. Eye nyon sran twa ha wo de kakpakpeli. Eye wo chon nyabia se. Jo dade nu sike mau glo na olanchi. Eye ha du. Achi cheche yike mau dese o mama gadu. Ale wa me via ntwa ha to za mama eye o ba tia mama na mo ben kuchi kokwe na ma o nu se eye ma o ba divai ma o ba edem boa me le anyinu fai eye o glo no be Adam apika ne le ejo le tefe yike ma wa dedo eye o be rla de all the things that the serpent has said. Kata dagblua megbedome tikanele apeto le nya bia se wom ne wo han le piensi ya be my will for you. Nyelolonu na wo de I have for you. Tike me do be na no. Enye dede papa be tefe. Yenye nti papa be tefe. Yenye jijo papa be tefe. Yenye lame se be tefe. Yenye vovo papa bli bo be tefe tikanele. Yi Adam globe. Me se wo gbe la boa me. Eye me von. Nous kata ne vondo. Ebe la pena. Me la mama. Oh, nenye be. Ma me chonjio. Ma ou pe jojo nyenye ba von me le jiwo la. Ne ma ou ete chon keke man ba vo kwasio kata chon kake. Nenye be. Jiwo ma ou be jojo nyenye ba von ma me buchuo, me chonjio. Le ma ou ben kumea, le ma ou dolo katsa ben kumea. Le ma ou dola akpe nane o katsa ben kume le jiwo la no binye la mama. Ya petola globe. Nou kema ne wo. De ne du achi si pe cheche. Me desena o be me gadu la ma ha. Globe. My wife Stronye nyonwa. deceived me. Eya eblem. Gave it to me. Eya twenam. Amadoli. Esike o lebe. Wa wa pe nu vo wo mela. Wo chona nya da na me bubuji. Eya o chona nya ko. Eya webe o metem kona. Alo no de ma pe dem boa me o. No bi fiesi ya de mekano ta flache domazon. Obi obe de edui ha. Have you drunk? De enunu maha. Have you got into de we wo de kebe nua me ka to ta plache o eye me ga cho agojeji adade amebubu jabaleke Adam welo ala mebubu de keji o mau tu e dale do kioji eba halo hawa no kata ne video eba dala eblem eye me we eye miakata minya tinya be nuwe onyibe tipo de va Adam ji va Hawa ji va amegbeto fu miakata ji ene miakle bibla kakato yila bibla na minya be chore mayike chokeke edem boa meke tipo de va megbeto fu me oji eye meke Israel vi o va be ya ba kokana nyigbanji wa nola ma oglo na obe na no lila mega wela nyigbaji o ala bene mi wela ak pipo de ba miaji eye ne mi kemba bla ko kwakata mi akpo ale ke ma glo pipo de ma benya gagbule eye ne ba bla ye ya hamala na kponchi kokwe no kono Kristo va eye Kristo azon eye nya mesike va eye o clan
de atitsoga ŋuti. And when he was Esi crucified ko on the klẽ ɖe cross, atia ŋuti la, he cancelled ete fli ɖe all the curse, fiƒodewo curse katã me. from God, Fiƒodewo tso Mawu gbɔ, curse from fiƒodewo Satan, tso Satana gbɔ, curse from fiƒodewo man, tso amegbetɔ gbɔ va, curse from fiƒodewo tso traditionalists, kɔta curse nuwɔnawo gbɔ, from enemies, eye all fiƒodewo the tso curse futɔwo gbɔ la, that should fiƒodewo have come lekeke le upon hã man, yi ke va upon amegbetɔ dzi, humanity. va amegbetɔ ƒomea Christ katã dzi la. Yesu ete fli ɖe ale ƒe fiƒodewo katã me na amegbetɔwo katã le anyigba blibo la katã dzi. Eya ta fiesi ya ɖe ma de gbeƒã nɔ be fiƒode ma yi ke le agbewo me, evɔ ma yi ke kplɔ wo ɖo, vevesese ma yi ke le agbewo me la, aƒetɔ la te fli ɖe me le zãya me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eya ta kpɔ mɔ nye ame le me ʋum eye nye ame xɔe. Nu si ke ne kpɔ mɔ na la, eya me na ʋu. Nu si ke me ne ʋu kple wo nu la, eya ye ke la va me na o. Meda akpe ne Mawu ɖe agbewo ta. Fi ke wɔ ame ma ɖe, me le akpe da ne Mawu ɖe wɔ agbe ta fiesi ya la, enye fiesi aɖe yi ke Mawu ƒe amenuveve akɔ ɖe dziwò le Yesu ƒe ŋkɔ me. Galatia tɔ ƒe agbalẽ tatɔ̃. Na le kpekpe 8 Galatia tɔ ƒe agbalẽ tatɔ̃. Kpekpe 8 egblɔ be elabe Kristo xɔ mi ƒle tso se la ƒe fiƒode si me. Se la ƒe fiƒode si me. Esi aɖe nɔ anyi yi ke Mawu tsɔ na Adam kple Hawa eye wotu afɔ se ma dzi eye fiƒode va wo dzi. Ese ɖe li Mawu tsɔ na Israelviawo eye wotu afɔ ɖeke be sia dzi eye nakpɔ be Mawu na fiƒode va wo dzi. Ese ɖe gali Mawu na amegbetɔ ƒomea katã ebe lɔ̃ Mawu kple wo dzi blibo, menye be alɔ̃ ɖokuiwo kple dzi blibo lo, lɔ̃ aƒetɔ Mawu, lɔ̃ amegbetɔ katã megalé funɔviwo. Ese ma la nye amegbetɔ me tu afɔ dzi ye fiƒode va mía dzi gake Kristo va eye wòxe fe ɖe mía ta. Exe fe ɖe tanye. Mexɔse be nagblɔ nam be amen la. Gblɔe na ɖokuiwo la. Gblɔ be Kristo xe fe ɖe tanye. Xe ɖem tso se la be fiƒode me. Esi wòva zu fiƒode ɖe tanye. Elabe woŋlɔ ɖi bena woƒo fi de ame sia ame si wohe ɖe ati ŋuti. Kpikpi 14 agblɔ be bena Abraham ƒe yayra la na va trɔ̃subɔlawo dzi le Kristo Yesu me bena míaxɔ fiesi ya. Fiƒodewo la lɔ agba la dzo. Fiƒodewo la te fi ɖe wo me. Aƒetɔ la aɖe fiƒodeawo dzo eye Abraham ƒe yayra ava agbewo dzi ne nexɔ dzi se, nexɔ Yesu Kristo dzi se. Eye dzi gblɔ bena míaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe nugbedodo la to xɔse me míaxɔ nane. Nu ame tɔ̃ ye mafia mi le fiesi ya, nu gbãtɔ ale si míado dzesi do fiƒode yiwo wòle be Kristo na ɖe ɖa. Se gɔme be vevesese yiwo katã me tom ne le, fukpekpe yiwo katã le va dziwo, dɔléle yiwo katã le agbewo me eye lãmegbegblẽ yiwo katã le agbewo dzi la, nu yiwo katã tsaka le agbewo mea, nu yiwo katã nye bibiti me nu sɔ̃wo be dɔwɔna le agbewo me la, fiƒodewoe ele bena dzesiwo elabe le ehiã be Kristo na ɖe wo ɖa eye meda akpe be fiesi ya la Kristo la ɖe wo ɖa le nu mawo me. Mebe Yesu la ɖe wo tso nu mawo me, aɖe wo tso nu vɔ̃wo me, aɖe wo tso dɔlélewo me, aɖe wo tso fukpekpewo me eye nu sia nu yi ke nye lãmegbegblẽ le agbewo me la, afi nu mɔ katã Kristo na ɖe dzoa, dzesi fiƒodewoawo nɔ gblɔe le radio agbɔ ɖaa be ɖe egbe nye gbe ezã ya tɔnye eye maxɔ nane la. Medo gbe ɖa be nu yi ke ne be yaxɔ naxɔe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nu ame ka be nyagblɔ me le ewoe la, me be axɔ nane, la eye Mawu ƒe yayra ava gbewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nu velia yi ke mafia mi la ye nye xɔxɔ tso fiƒodewo katã me. Me fiƒode ɖewo ko
menye vi ɖe ko ɖeɖe tso fiƒodewo katã me to Kristo ƒe ku me le Calvary ewɔ ɖe tawò bɔ. Yesu va de ta o veve sesewo te o fiƒodewo te edro katã le atsitso gãŋtsi vɔ la edro katã la ale be wo ya magadro agba make o aƒetɔ fiesi ya adega o tso fiƒodewo katã me elabena wo klãe le atsia tsitso galãŋtsi nutɔlia woaɖe fiƒodewo katã dzo fiƒode neni wo ya ɖe dzo fiesi ya me hã fiƒodewo katã ale keke la nye vevesese wo aƒetɔ aɖewo katã dzo dɔlélea neni woaɖe dzo dɔléleawo katã eye nye nutɔlia fiƒodewo katã ɖeɖe dzo to dzimetɔtrɔ va Kristo gbɔ eda mekpɔ ku haɖe o Satana la egakpɔtɔ le agbe le kekea me ele akpa ɖeka na kekea Kristo hã le agbe eku egafɔ tso amekuku dome Yesu le agbe tso mavɔ ɖe mavɔ eya ele akpa ɖeka ke ewoe la wɔ tsatia adzo le go kemea dzi aba go ya dzi be nyemeganye Satana tɔ nyemeganye dakokoa tɔ nyemeganye ƒomegbɔgbɔwo tɔ medzo le mia gbɔ eye meva Kristo gbɔ ne netso le afi ma ye neva Yesu gbɔa abonsam ƒe nɔmesiwo katã le agbomea wo katã wola aɖewo dzo Yesu la aɖewo ɖa míeva nugbãtɔa dzi nugbãtɔ ale si wole be nado dzesi do fiƒode yiwo wole be Kristo na ɖe ɖa míakpɔ Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia tabla tɔ̃ kpekpe wi asieke Mose atɔ̃lia tabla tɔ̃ kpekpe wi asieke egblɔ be meta dziƒo kple anyigba na mi be Israelviawoa wonye akpewo le Mawu ƒe ŋkume eye wonye amegbetɔ akpe nanewo le keke bliboa katã me le gbe ƒe dzidzimea kpakple dzidzimewo katã me ke Mawu nyɔwo be ya ahe wobe susu ale be yana megbetɔ ƒomewo katã to ya dzia wobe susuwo na va nyateƒe ya gbɔ ebe ye Mawu nusewo katã tɔ la ame si ke nɔ anyi be kekea nɔ anyi ame si ke wɔ keke bliboa katã ame si ke nɔ anyi afi ɖemboa nɔ anyi ame si ke nɔ anyi ɖe ɖemboa me ame si ke nɔ anyi ɖe ɖemboa godo yi ke wɔ dziƒo kple anyigba ɖe ebe nye la Jehova meta dziƒo kple anyigba na mi be egbe metsɔ agbe kple ku yayra kple fiƒode le mia ŋkume ɖom yayra kple fiƒode eya ta mitsi agbe bena mia kple wo dzidzimeviwo mianɔ agbe aleke ƒe nya pɛpɛpɛpɛ yi ke Mawu tsɔ ɖo ŋkume ne Adam kple Hawa eku kple agbe be gbe yi gbe miaɖu atsi ma be tsetse la miaku vɔ ne mieɖuio la eye agbetsi aɖe ale abɔa me be ne miɖuia ema bome na ne mianɔ agbe mavɔ ke Mawu gblɔ be metsɔ yayra kple fiƒode enu ve ke wɔ tsatia ke wɔwo tsi aku wotsia fiƒode ye fiƒodea va wo dzi eye to wo dzia fiƒodea ekaka ɖe amegbetɔ ƒomea katã dzi eye do ŋgɔ ne ya ɖe nu vɔ̃ aɖeke ŋutɔ menɔ Adam alo Hawa me o do ŋgɔ na gaƒoƒo ya la dɔléle aɖeke ŋutɔ cancer ŋkugbagba be dɔ etoku be dɔ ekplebɔkplɔ be dɔ gbɔdɔgbɔdzɔ lãmegbegblẽ ɖeke ŋutɔ menɔ anyi nuwo katã nɔ nyui ɖe la vɔ esime ke ele be wɔ tsatsiae
abaleke wo agbe ele be tsatia na wo ebe tia la tia e ka jim nele agbelo alo ku jim nele ya mele be wa akema do nyanchi o bo wa pe nu wona o me wa kwele wa pe nu wona la anye tododolo alo to mado eye wo o tia to mado yo be tia pipode ebede ma obede pipode papel ya yira han kona o menye bo akeno be me tia ya wa wo pe nu wona me ma o ja kwele wo be tia enu ka pipode ye kuva oji ela pena chacha yo wo ema nya togbi ya o be chacha yo wa ye wo be kuva kekia me kake Yesu be nyenya gbe nyenye titechitia nyenye mola nya tepe papla gbela nye de kakwe nye mo de kai keji mi ato ado kujia yenye be mi ajo la pikeme ajo le tefema nyajo jo tomado yike no andan kple hawa mea nyajo da le nu yo kata ye nye susu bada odena na mebe satan adena o eta ko wala dena o be wa chole nu mogbo aba Kristo gbo me kwese be ya ne ja ole piensi ya me be ya ne ja ole piensi ya lo eye ne be ne chola tikeme eye ne va Yesu gbo akpobe ade nu vo ojo ade fu pepe ojo eye la megbegblo kata yo kata bo sam heba chonjiwa Yesu la de o kata jo choida eye piensi ya le coup de la akpo agbelo agbemavo agbe mevo na agbe la gbososo me agbe yike me chicho popole agbe yike to tipo avana o le Yesu pen comme et tu remayidikea megbeto tia nous sike ana chicho popo benchila so da bi ke pre bi ayi wa no akpo chicho le nchila me eye gbeku ayo no akpo chicho jo gama mekea anu si ma globe mi ga kasincho mi ga nuola eya yo nuna eya yo yona eya yo duna eye amchila me pe chicho popo ajanjeje ahasi wowo nu ma o kata yo tiata esike wo le be ya yira na vala fipode baba e kona wazo le ku agbetepe ekuba do ba gbeme e ya le amegbeto kata Israel vi yawo e da ye tronsubola o amesiame no tu alo nyonu o amesiame de kaje wale tugbeje o kata o no pipode ya metom e ye kube dola o ha e pe dolele a kube dola e pe kube dola ato dolele roda be kule bana me nyeto me bona e dolele la ba ava je comme vite cuide a je comme vide e vo ano blau ano mimio kakaka kunto lavado o Yesu bede fiafi lavana be ya fiame to kill be ya wuame and to destroy. Be ya blame pa gbedo kenye Yesu la me va Our captain has come. mia pe jidu lavado lo Our savior has mia be come. kona me tovado The giver of life amesike has nana come. agbe lavado na mi The bo one that comes to amesike cancel va all be ya de those mia pe messengers of death, ala bon the sampe one don that no wants to set katanjo us free, he amesike has va be ya come. na mia voa eva And dolo he's coming to you e there kona tonight. gbo le fiensia What are you? tika wa me made ha He's coming to you e there kona tonight. gbo le fiensia Recognize e ta do it's desido our choice. wo pipo It's de our o sin. e na wo It's do our onuvo evil. to desido It's onuvo our be e devotion ya de to all that the devil men has enye nu said. yo kata That's bo what san brought us chova to be this mia o ta ma position do where mia we jio are. ma pere mia He jio says, ebe therefore choose life. ebe tia akpe It's not too late tonight. gbata me po You will yolo choose life. fiensi atema o chachia It's fa not too late me gbata me po tonight. yola You will o choose tro ya blessing. atema tia And ya you yira will be told eye everyone that. eglo na me He sia me said, no matter be me how ka far you have me gone, kale no nu matter kakene wo how deep
me kale kene de to le noa wo me o me kanu babla yi kene be bla ajogbe yi kene de le foju agbo ebe de tia agbe la lo agbalajo you know if you come to a room nenye be gede home and you see total eye ne darkness pop in de that pichi room de afisi afi and you cannot see anything, matema kpo na ne you kento cannot even see your kwa me kata hand, chon ale gbegbe matema kpo na ne kento is bo enya fisike and you o si choose na zuale light. You don't have to fight menya for the be darkness. na a bli papele vivitia le hwamode o wa to ko yeme ne gbe siko avo wa gbe sizo akola ne ampula to gbe siko a vivitia nto ko lona gbajona hey agbe omela o ne Kristo agbe na la kekeli anto ne gbe sizo adeke ko a vivitia yo katame o edan o bedo dolelo bedo vivitia yo katame abonsample kube dolo bedoa o to pata o la lu agbalajo abonsample kube dolo kata o pata la lu agbalajo le Yesu penkome tia agbe elabe yenya agbe emola yate puka kula agbe la amesia mesike aba fofola gbo a edura to eya maji apia fofola gbo eye mato ekonyinyi o ma be ya yi apoto ma wa gbo mato vosasa ma be ya yi ma wa gbo ebe de mato eganana egajojo le church mo ao egamo kata matema anya bibicha ojo Yesu enye kekelia eye enye kekama be kekeli Yesu a ye de kakoe na demona abagbo me ya bibicha la lo agbalajo haya la vanao katutu la vanao for elebe na nabe kekelia na si na gbome ekema oh ne tia kekeli kola akpobe division la lo agbalajo ta wo chachia be va Yesu bo nenye be enye bio la pima ayra bio aye ebere evinya ore o mi pefua esu nenema aye mi bua esu nenema o azon nyato wo chachia nyano le wo chachia be kekeli neva na kpobena apome wakata wagede kekeli ame eye pome akata pipo do la ban le pome ame Yesu ban kome alebe na nu agbe alebe vio hana nu agbe tiensia me cho Kristo be kekeli bana olo mebede pipo do koko ojo eye gbegblon de ojo va Yesu gbo tiagbe tia akpe na lako eye na kpo be akpe wa la pototro cho tiensi aji le Yesu penkome ekema nenye be ne va Yesu gbo tiensi aboa ye ne le Yesu agbo me jo le gbo lo poto le gbo apipo de man yo kata la gbo me o magava kpo gbede o yes oh amen ke na gbloma se ma ha juga me to ma alo ko me to ma lododo tabla bevo ade pipi efe lododo tabla bevo ade pipi efe eglobe abe alesike atuture jona eye sagbadre sagbaela nene manye pipode naneke mao grona ba me de va Yesu gbo le Yesu ame eye mega Satan agbo ke mega va dunu ike o gbo be mega du le Yesu ame eye elegbo a nu pipode de kento to apire kento magato bo agbo me pok pede o to fiesi ya evo bebe evo bebe me vo ble me vo yes what I confess I possess blebe me vo la be ne gble ko la va me now people de naneke mao la maga va gbo me o le Yesu penkome nu velia ike mi akpo a yenye dede to people do katame people de neni people do kata blana do kio people do neni ha people do kata blo eseside cho people do kata me piesia dede cho people do kata me to Kristo yo kla
la Let's me look at that again. nyaga kwe Galatians Galatia chapter 3, top agbaleta I'm ton reading from verse pepe 13. yeton Christ Christo has redeemed edemi us from the curse cho of the law. c'est la pe pipo de la me Christ Christo has redeemed edemi us. He's done it already. ewe bola When e kai when o he el died esi on o the kwa cross. la chicho ganchi When e kai he o took esi ke o all your dro punishment, o pebe se o all o your to keke curse, o o pipo de all o your evil, wo nu fondi wo all the wo oppression, wo tetera all nyi the o attacks, nu yo all kata the affliction. ye When tite he titra me took nu o that kata on the Yesu cross, dro kata he chicho ganchi redeemed you e yo deu from deu the curse cho of the ese law. la pe Now, pipo de me understand, aso ma de na ne gomena o many people ame have gedeola laws, ese o le o si families, fome o me la tribes, kota o communities, nto me nations, dukɔ even some individuals. alo ame ɖeka ɖeka ŋgɔ hã ese le wo si Sometimes you don't know that ya no law. yia matema dzesi sia o And they seem anya to sia o have bɔ eva va me be power of the old serpent, eda xoxoa be the ŋusẽ kpɔtɔli power of the old devil. alo satana be ŋusẽ li eye se hã le wo si yame sia me Whether child eɖa nye ɖeviwo or family member, alo ƒomemetɔ ɖe yo tribe or stranger, eɖo amedzro that ɖe wo does this, eye that's their law, wo da they le will ɖeke be put sia them dzia under a curse. woaƒo fi de ze ɖeka Many eya ta people ame geɖewoa are suffering. wole fu kpem The law of that old eye man. ame xoxo ma Somebody be in sea somebody's family na ma le ame that aɖe be law. ƒome me la The old man eye ame put a xoxo ma curse da on them. xoxo ma yi ke ƒo fi de woa edze Many agbagba years edze ago, agbagba zi you geɖe made a covenant and a ebe law. wɔ nubabla Anyone bena in made this tribe le that kɔta ya does me le ƒome ya me wɔ nu ya ale keme la nu yi la dzɔ ɖe dzi ya sometimes it's some marriage. ya ɖo ya le srɔ̃ ɖeɖe me ye be ame aɖe le ƒome ya me In na this ame aɖe extended tribe le kɔta ya me go and marry eve ɖe from srɔ̃ that tso area, kɔta bubu then ma they me la put a evɔ curse on wòla them. da ƒiƒo de ɖe nyama dzi Because those people have broken their law. eye ame mawo labe ame mawoa ɖo nyiawo menye be ɖe asedzi dame yiwo le evɔ yi nua va na wo dzi gake mawu ŋutɔ hã ɖe ebe ɖe nu vɔ li ke wɔ nu vɔ la yɛ la ku ƒiƒo de ma mawo hã gblɔe eye amewo nɔ ʋiʋlim be nu katã me fu kpem ɖo nu katã dɔléle ya va ɖo nu katã vevesesia le ɖo nu katã nu vɔ ya le dzinye ɖo nu katã nyemate nu gãtɔ le dzɔ ɖe dzinye o elabena womenye be ɖe hafi woava lia atsrɔkpe ya be tamea wogavana gɔme rrr eye nuwo katã tsaka le wobe agbe me kristo be ewo ekpɔ le nɔnɔme sese wa me ekpɔ ale ke le ƒo dagbadagba yesu kpɔ be ɖe meka ale ke le dze agbagba o la ame si ke wɔ sea ame si ke tsɔ sea kple ƒoƒodea va la ŋusẽtɔe ɖewo lolo ɖewo tri akɔ wu o eye gbɔgblɔ na wo be va gbɔnye maxɔ na o fiesi ya yesu la ade o mebe natrɔ du dzi ɖo la eye me la nyɔ na o ƒiƒodede kpekpe yiwo tsɔ da ɖe agbo dzia wola gbã le yesu ƒe ŋkɔ me eya ta ɖe eke kristo va la etsɔ kpekpea na ame sia ame be ɖe mi katã mi va gbɔnye mi ame siwo le agbagba tsem ye agba le mia wum ɖo yi ele agba le wɔm le ƒiƒode ɖe gɔme alo ŋusẽ ɖe kpatse ɖe dzi o yesu be va mi ame yiwo katã le agbagba dzem agba le mia wum la agba le mia wum la agbakpekpe yiwo nye kɔkutsiwo le kɔ na mia yesu be mi va ebe nye la mana gbɔdzɔe mi hewɔ ame ma ɖe hã ŋugbedodo ya tɔwoe nyea yesu be mana wo gbɔ ɖe me yesu be ɖe mana wo nu ka gbɔ ɖe me o ɖeɖe ava na wo fiesi ya vovo bliboe na xɔ ɖeɖe kpɔkpɔ tso aƒetɔ la gbɔa age ɖe agbo me tsiɖoɖo ŋusẽ be natsɔ du dzia age ɖe agbo me le yesu ƒe ŋkɔ me ame aɖeke ŋutɔ magate ma gblɔ be va mana wo gbɔ ɖe me o elabena nu katã
elabe amegbeto yo kata la nyigba ya dia wo kata le pipodete eye yike wonto wo mekpo voto pipode asime wa aleke wa te dongbena be anawe ya vovo pokpo wa Yesu a edemi to sela be pipode sime eye wo na etros de pipode de miata eva ple lolonu fa ebe fofo melon be ma dro be pipode a de dokunyeji ma pe fude wota apeto etros de pipode de miata la bon glori bena o profita mesiame si ke o heda tinchi esi ke o dro o pipode o de ta nu kan la mazon pipiyene bena Abraham pe yayira na va tronsubola oji ameyo kata mekpenye meni yudato la Abraham pe yayira na va oji ekpe yudato buibede be Abraham pe yayira yo de toko nye vo Abraham pe yayira o hatowelo ebe ejije me towela nouveau chocho ke ha towe koko chapetola gba towe doyoyo cho dolelo sime towe amenu bebe nukunua towe piensia le Yesu ben comme oh ebe agbemavo ede senti nyamakpo a yike Yesu gloire ebe odi ntua oku eye ma o dola ova eye o va ploe o kokple be lupon ve dade Abraham ba konu le paradiso apima yenye Abraham pe yayra lema eye piensi ya maula de o tofi podo katamea eye wanao anyigbadi yayra wa aganao agbema vo pe yayra ha ayira la nyigbadi lo aye nenye bene jole gokeme anyigba yaji ayide jipo ha wa yirao mau don la balaba klo ya felo ya yira egbe na ho ya yira cho ni cho kakave ko la gbobo nuwa ya yira e va se de gbegbe na mi anku go ha la nyigba ji a na huire avuile jipo pe ya yira me cho ma voide ma vome le Yesu ben come el la benanuka Christo e we Christo e deta nyabe bebe se sokple nyabe pipode ote eye dro ya chanchi alebena Abraham pe yayira mawu chi Abraham alo yuebe enyepe honlo Abraham pe yayira mari anabe mawu ayo habe honlo nye eye nusike mawu atema wona dokila awona be honlo bia wo ha eye piesi yala o wezon va Christ ba konu wezon va mau pe yayira me va Abraham pe yayira me mau pe dominyon me la o kata anyeto le piesi ya le Yesu pen comme alebena Abraham pe yayira la na va oh ava Togo la physique ne le ya ira la Togo la physique ne le la doyo la va Dieu la physique ne le de la va no la physique ne le Abraham pe ya ira la na va tronsubola oji afika kenele ya ela Dieu kaka la kerenchi la va gba le Yesu pen comme hey DJ me la va na ola dede avana o bona ba amen olubola po DJ mojani aye agba de pepe yike tere jiwa maula lo katana le jiwa la jemele Yesu pen comme ava tronsubolo katandito Yesu Kristo men bena nyako gbogbo kokwepe nu gbedodo edongbebe ya a onuka ademi be mi gbogbo kokwe pe yayira bena mi gbogbo kokwe pe nu gbedodo la to khoseme ho Yesu di se le pensia dasie le nouveau wonuchi jujo satana subo jo le danko kwagbo jo no veje jo la gbehoho no gbo fa Yesu gbo le pensia
ya ira de kpɔkpɔ kata asɔ asi wo lo fi kɔ mama de ava gbɔ o akɔ ɖe dzi o enye be ne wɔtsatia le fiɛnsi ya be aƒetɔ azɔa metrɔ zu tɔ o mele mɔ kpɔm be na xɔ nam mele me ʋum be ɖeɖekpɔkpɔ tɔnye eye ma xɔ wo ɖeɖekpɔkpɔa ale be ne ʋue me kple wo nu ne xɔe se kple wo dzi la be Kristo ku ɖe tao le atisoganua ɖe ewɔme mata tɔxɛ ɖea be gafɔ tsɔ amekoko dome la Biblia be akpɔ ɖeɖe elabena edzi ame tsɔ xɔna sena etsɔna nu ʋuna eme hena agbexɔxɔ fiɛsia ne sɔ asi o le Yesu ƒe ŋkɔme mebe tɔnye dowli sese ɖe gblɔ be tɔnye ne va me na wo nenema tso dziƒo le Yesu ƒe ŋkɔme nutɔlia azɔ yenye be woaɖe fiƒodo katã ɖa to Kristo gbɔ vava me woaɖe fiƒodo katã dzo ne eva ekpe no be ɖe nane dzoa woɖe nua dzoa meganɔna teƒea o enua dzo edzo gbidigbidi fiɛnsi ya la aƒetɔa aɖe nu vɔ wo dzo nu vɔ ma ɖe nu vɔ ma magakpɔe le agbenɔnɔ me nu vɔ ma ɖe maganɔ tutu o anɔ he o dɔdɔ kriɖiɖiɖi be va wɔm edzɔdzɔ ge elabe mawo ƒe ŋusẽ atrɔ agbenɔnɔ o le fiɛnsi ya le Yesu ƒe ŋkɔme aɖe nu vɔ wo dzo nuvelia aɖe o dɔléle wo dzo dɔ yiwo katã lém ne lea wo katã ya lé wo aƒoƒu abla wo nubablɛ eye elabe Kristo ku ɖe tɔ le atituganu ta aƒetɔ la etsɔ wo fiƒodewo tsɔ da ɖe ɖokui dzi etsɔe tsɔ da ɖe ɖokui dzi eye wɔ vɔsa ɖe ta o ebe ɖe azɔ ye de dɔléle wɔ dzo dɔ sia dɔ ka lém ne lea fiɛnsi ya aƒetɔ la elabe wɔ nane ɖe ta o le atituganu ta ade dɔlélewo ɖa le dzi o le Yesu ƒe ŋkɔme ekema vevesese ɖe kpekpe yi ke le agbo me ela ɖewo hã dzo gbã me be la ɖe nu vɔ wo dzo aɖe dɔléle wo dzo aɖe wo fukpekpe wo dzo fukpekpe ele kpe fu le susu me ele se veve le lãme ele se veve ne wo ɖeka ne le sena veve o Yesu be ɖe yeli fiɛnsi ya de veve sesewo katã dzo ɖa le dziwo le Yesu ƒe ŋkɔme nu sia nu yi ke nye nu vɔ nu sia nu yi ke abosama lɔ tsɔ agbo mea Yesu eva be yeagblẽ abosam be dɔwɔnamawo dome le agbo me le fiɛnsi ya gblɔna be amen Salmo 103 Salmo 103 makle kpukpui 3 now ebena ame si ke tsoa wo vodadawo katã kea o eya wòdi be yawɔ na o eya ta wòle yɔwòm ɖo be vodadawo katã yatsoe ake o be fɔɖiɖi aɖeke maganɔ dziwo me fɔbubu aɖeke maganɔ dziwo be naganɔ si dzo mawu le mawu gbɔ anɔ be do mawu o abe wula ɖokui ɖe egbetsiwo me do mawu be megakpɔ yo nu yiwo katã satana da xoxoa va ƒã ɖe agbewo mea Yesu va ne edogo tso egbewoa me avekɔewoa me be Yesu nye alo nyemagabe ke o meva aƒetɔ ma yɔ ŋkɔ o Biblia bena woatsɔ nu vɔwo katã vodadawo katã dzidadawo katã nu vɔ yiwo wɔ le bebe me nu vɔ yiwo ne wɔ le gaglagbe nu vɔ yiwo ne wɔ na gaɖewo me wo nu vɔ yiwo ne wɔ na edzi nu vɔ le keke ne wɔ le agbo me kpɔa aƒetɔ la aɖe o agblɔ be metsɔe ke o eba me si ke tsɔ wo dadawo katã kea o kpe ɖa
eye wo da agbe le nu ka le wo dɔléle wo katã nu dɔléle ɖe kpekpe ke le woa aƒetɔ la de wo ɖa le agbo me vevesese kpakple nu vɔ̃ be tohehe yi ke nye fiƒode le agbo dzi la de wo dzo vevesese kpakple nu vɔ̃ ƒe metsonu ɖe kpekpea yiwo nye fiƒodea la de wo ɖa le agbo me eye ekema ebe vevesese fukpekpe yiwo katã le agbomea aƒetɔa ela de fukpekpewo katã dzo tso ebe ame si ke tsoa vodadawo katã keawo eye woda gbe le wo dɔlélewo katã nu kpɔkpekpe nelia ɖa ame si ke ɖea woagbe tso dɔlélewo katã me abosam vana be yawo afio yagble dome na wo Yesu ya ebe meva be nakpɔ agbe nakpɔe le agbɔsɔsɔ me eye ebe nu sia nu yi ke nye gbegblẽwo satana lɔ va gbomea ya de wo katã dzo o ebe ame si ke tsoa nu ka ame nu veve kplemble kpɔkpɔ dɔna na wo kike matɔa ame si ke tsɔ nu nyuiwo dia ƒo na wo amegã kuku adze gɔme fiasia bebe adze gɔme fiasia enye nu vɔ̃ la edzesi ɖokuiwoa ebe de edzesi be Yesu nye ɖela ɖeka ya tema ɖe ya ye nye be wotrɔ ya lo fiasia eɖo la trɔ dzimea nu vɔ̃ la va ʋu nu vɔ̃ me ne ko dzudzɔwo tsɔ agbo na ɖela nenye me ne xɔ Yesu Kristo dzi se la ekema anye ɖela na o eye ɖeɖe ava na o tso gaƒoƒoa dzi tututu le Yesu ƒe ŋkɔ me eye dzi tso gama me dzi tututua ebe de atsɔ nuka nu nyuiwo aɖi ƒo na wo amegã kuku ale be wo ɖekakpui nyenye agaɖo yeye abe hɔ̃tɔ ene ŋkuwoa agatrɔ gbɔ va akpɔ nu nyui ɖe Mawu trɔ le gbogbɔ le wɔe na wo abe hɔ̃tɔ ene nu sesewo ato wɔ la gatrɔ yeye elabena woga wɔe abe hɔ̃tɔ ene o aƒetɔ be dzidzɔ dzimetɔtrɔ be dzidzɔ ma ke ɖe ele butsa ɖe agatrɔ gbɔ va na o elabena vɔɖiɖiwo katã yiwo le dzime na wo tsã nukaka emɔ katã o nyemedze o la o menye nu vɔ la kpɔ nu kele nu mawo katã aƒetɔ la alɔ wo ɖa le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔme awɔ yeye keŋkeŋkeŋkeŋ aƒetɔ la agatrɔ gbogbo awɔ agbe wo yeyea atrɔ wo nɔnɔme atrɔ wo agbenɔnɔ eye agbewoa atrɔ zɔ agbe yeye atrɔ zɔ agbe yeye agbe xoxoa atso agbe yeyea le vana o atso dziƒo anɔ yeye tsoe naxɔ le Yesu ƒe ŋkɔme tekpui eve ale si edzeƒe dzidzi tso ɣeto ɖe ƒe gbɔe la nenema wòate míaƒe dzidadawo ɖabo tso mía gbɔe le aƒetɔ gbɔ le fiasia wò nu vɔ̃wo katã yiwo katã ne wɔna tsã nu vɔ̃ ɖe kpekpe agbe baɖabaɖa ɖe kpekpe yi ke nenɔna tsã ye edzi be yeado gbe ɖa enua tɔnu be o tso gbɔnu kamatɔ wò nu vɔ̃ la hã be yeado gbe ɖa ekpea be miema miame ha yɔ miame yawoe yɔna Mawoe o ekpea gbema nɔ ɖiɖim le dzime na o eye abosam la nɔ tsɔ nya ɖe ŋuti o eye ana be dzidzɔ meganɔnɔ me oa elabe nye nu vɔ̃ la fiasia ne tsɔ agbo na Yesu ko ebe aƒetɔ menye la menye be nu vɔ̃ la menye menye be mele fukpe menye be mele le dɔ menya fiƒode menya nu yi ke le tso nye agbe yiwo me nɔa me aƒetɔ me ʋue me va gbɔ eye metsɔ nu vɔ̃ yiwo katã da lɔ Yesu ɖela eku ɖe tanye esi ke ne ku ɖe tanye la tsitsoganu ta aƒetɔ metsɔ nye nu vɔ̃ katã da lɔ me na o aƒetɔ ebe de ale si ke dzeƒe didi bo tso ɣedzeƒe gbɔe la
our transgressions from you need to understand that east and the west is talking about. Look up here. When you look to your left, your rising is far, far, far away. When you look to your right, your rising is far, far away. If you are walking and you are walking, I want to reach the horizon. No matter how long you walk, the rising far, far in the east is very far away. And the rising far, far in the west is very far away. It's saying as far as the east is far from the west. So far will he remove all your transgressions away from you. You'll never see them again. Heaven will never see them again. Satan will never see them again. Tonight, it will happen to you. Because Christ died on the cross of Calvary. And that is the cross that cancels every curse for every man. That's why it says, go ye into all the world and preach the good news, the glad tidings, the gospel to every creature. That's what I'm giving you tonight. And then it says, he that believeth and is baptized shall be saved. As you believe tonight and say, yes, Lord, I believe, I accept, Christ is my Savior. That salvation will come to you. But then he gives us the warning. He gives us the warning. He that believeth not shall be damned. That means he that believeth not will carry his own curse. And until the point of death, he will carry his own curse. And when he dies, and he crosses over, he will keep on carrying his own curse. And nobody will carry any curse to heaven. That means if your curse is not removed now by Christ, and you die carrying that curse, and you cross over to the other side with that curse, you cannot carry curse to heaven. You go to the other side. I pray that will not happen to you. But whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. The moment you come to the Lord and say, yes, Lord, I'm here. I'm the one Christ died for. And he removed my sin. He removed my transgression. He removed my iniquity. He removed my guilt. And he brought that upon himself as far as the east is from the west. He will remove all your transgression. And then you are saved, you're free, you're converted. And when that time comes to get to heaven, angels will come for you. You will get to heaven. Dipo dolola klojolo wa mamade baba dipo dolola klojo dipo aklojo dipo elabena Kristo ede dipo diao jo eye wo deo elabe etonuvon ke wa mema eyo deo akpe ewo ya cho ma boide ma bo mesia me bona bena Eyes closed. Here is your chance. That you remove the curse, the judgment, the condemnation of your sin. He'll set you free. You'll be free today in your conscience. Free today in your heart. Free today in your mind. There'll be peace in your heart. You will give you rest. If you want him to remove that curse of sin,
that consequence of sin, nous vont pas me tchonou that yo kata la gome. evil of sin, if you want him to Mais elle remove dit ben all the guilt Yesu and all the nede condemnation ye be fon and the wo record kata jo of a heaven le nu yo concerning kata ti your sin, you want him to remove that, elle nous vont me just ta di raise wa up your tutu jo hand, a wa mema and his kwasi salvation will come to you. God bless you. They are wonderful. God bless you. Raise up that hand on the right, in front of me, nyame yo kata on the sema nya left. ka Raise popo ya up me that hand. le You nyame radio sincerely bon la fia me sema nya le wholeheartedly portable die want sema nya le your radio die sin to be sema removed nya le as nyame far nya as egbe the sema nya le east chive ya le is from fiesi the ya west. mon And pokwane you ya want now him to remove the e ti ba curse foto a ne and de the ye be punishment pipo of your dojo sin ne de ye pe as nu far be to ke as o da le the ji east is from the west. e ale Where are you? Where are you? The Lord is waiting for you. He wants to see your hand e ti be ma ne che be nu restored. vo fu gbeda That le you are gbo the a candidate kwasi ji of his de forgiveness, fia ma ube of ye le his ji be salvation, de che pe nu vo ke of his ye le transformation, ji be ne troi ha pa gbe of a no new no life, ne nai ha gbe of ye the ye freedom, ne nai vovo and of the rest in ne your nai soul, ye lo of the gbode me peace of ne mind. nai You jije want me that le rest, mo you want that chanyi peace, you want that ele jinji salvation, papa and you ele want that jije me a reconciliation with ele God jibe de right now. ka Where o are ne you? va Raise nya up ple that ma hand, do me raise up that kwasi ma de hand. jive fla If ra you are jabo raising up the de hand, kwasi stand jabo up wherever akpede you ma are. akpede ma we wenye Let heaven recognize you. o ne You are raising jesi up your o hands. o ne God jesi ne bless you. kwa be Stand kwasi up. ji ko cho Stand up. cho wazon Stand up. cho You want him to remove the curse, e jibe ne de be pipo dojo the a sin, ne de ye pe nouveau da the punishment, de nouveau be to ke hellfire. da ye me jibe Want him to joma vo me remove wa that? e jibe Where are ne you? te manda le bo a Tell wa the me ma de ha Lord cho while la you're standing up azon ike le titre noa and say, to Lord, pe to ba here I feton am. me va do I want your apato me jibe forgiveness. cho Here nouveau I yo am. on to ke nu na gble no gble ne gble I ne ma want your wa le gbo salvation. Here I am. apato me jibe I na want dem peace of gble mind. apato Here me I jibe am. na I nam want chiche me rest in my Meleti soul. mo Tell the chanyi. Lord as you're Meleti be standing jinye ne and fa tell the Lord, o I know mawere na be those jinye na are fala the sins apato that landed me menye in be trouble. nouveau Under nyewe the klondo curse. hahaya o me As you save me tonight, apato dem le saya me as you forgive me tonight, to nouveau nyo Lord, kem le saya me by your grace, apato to me nou veve me by your help, to o pepere nou me a I will not return Nye to maga them gbogbo ayi. anymore. agbe hoho ame o Alcohol gone. me jujo ahanunu Smoking gone. soda binunu Dirty bia life nunu gone. agbe flo me jujo Deception ahasi lying wowo nye gone. maga we ambebeble me jujo Idolatry, idol tron worship subo subo gone. me jujo Wickedness, vondi cruelty vondi nyenye gone. tasese me jujo Robbery, am afifi either with a gang ano or by yourself, achocho me gone. agbavona mo afiamo Fornication, ma o me jujo adultery, gone. ajanjeje ajajanvi I pata hand ajajanvi o over apeto me everything juju agbenonoma unto Christ. me cho agbenye now I ble ne need your Yesu me cho agbenye now forgiveness. And I turn away from all those evil me things. juju agbe kokwa Take them, kekekeke Lord, apeto and ho wazo remove ho all ho my ho transgressions, e adenye fo all my bubua ojo sins. denye nouveau Remove them kata from me jo de o da le as gbonye far wateda as abale the kere east jefe is jijibo from the west. jo etodo fe I gbon believe, Lord, apeto me kwese the moment you believe, it's no done. bi de kwese ko He nu awe gave us now the promise kwese fifla he ye na cannot Yesu lie. wa we now He said, call, ebe fa and I will save you. e mama de o You have called, Eva. believe kwese that he has saved you. be ede o And the joy of eye salvation be jimetotro be will jijo register in your heart. wa And the new kene life chime na o will mio be given unto eye you. wa na agbeyeye na no I'll pray for ma you to now, gbedare ka wa Father, zon fofo in the name of la peto Jesus. Yesu pen come I ya thank you for me da gbeda everyone me sia me that has yike recognized jeshi
The reason for the curse. Nous y taille fi pour The de l'ova pain, the gbedido. pressure, the punishment Pebe se for to sin. ke yo kata l'ova And they gbedido have bo nou confessed. vota yo vwe And they maintenant. have repented. Yo dasi And lenchi. they have handed Yo over choba their gbo. sin, their Obo nou transgression, vo their ba iniquity gba o unto you. kata chon now. According to your promise, Le wong gbedo do remove anu. their Apato me sin to gbeda as far de as nou vo ba the east gbada. from Le the o gbo west. amale In ke je pe Jesus' di bo cho name. e tro pe bon ne Yesu Grant pan come. them forgiveness Now now. chochoke. Grant them peace Now of mind. a Grant them the gemme. joy of Now salvation. e Grant obo lu them pope. new life of Now a new creature. agbeyeye wan no now. Apeto ne That fame now. salvation in Be o every po heart, dede. in every Be o life, po here dede and kokon. everywhere. Apeto la In pisia kia. Jesus' Wena me sia me ke to gbeyada. name we Le Yesu pray. pan se sia ji mi to gbeda le. Another Glonam la fia me da be amen. Wo yirao. Ma wo yirao. Wo yira made le piensi ya. Apeto yira made. Ma wo yira made. O tuta made pen ko le kugbale ame. Ye o ngwe pen ko de agbegbale ame. O tuta made pen ko le fipo de me o You dome. identified with the O Lord tutun Jesus. ko You le. raised up your hand. You stood E up. You asked for forgiveness. bagbale ame. And our Father in the Onglo Lord won has kode prayed for ya you yirato and linked dome. you with Christ. Onglo won kode Now, our agbenola counselors dome. will be taking your Hallelujah. information. Tane jibe. If any man be Wa in kpede Christ, nchi alebe he's ya a yere new kene creature. khole piensi ameka Now you are a new budo creature. yeke wa. And being a new No binye creature, nusi ke na the wo information ja. you will give about Awo yourself ja ye will be kwenye bere. correct Nomba information. ye mia yo Your fifia. name, Fika your kene phone number, lewu. your Le semi address, ankola. our Na counselors angolo all ngora around, nomba ya jine matema they will angolo be nuwa. attending Na to you. yo Please nomba give zireka. them that Fufu right lai mega information. hede megbo. Nomba enye. Because you Bla are sheke a new voton. creature in Christ. And if you are watching online, Dekeo ple amene. you're just giving your life to the Lord Jesus Bla Christ tovoni, after the pe bla pastor's tovoni. message now. There Bla is a link that sheke is showing on voton. the screen. Please click Dekeo on that link ple and fill alo nane every keo ple amene. information that is required in that, Bla in that link. tovoni. I Bla welcome you. tovoni. Nomba ya ne yo I fifia welcome you kola. to the kingdom of God. No Remember, vi you lonto are la a new ho creature. ple jicho le You are kame. giving your life to Wado Jesus. cha na obe and you're a sincere wezon. person Wezon. because Va Christ mau. has changed Di obe your ya life. yirame. Eye I want to agbewa. give you some information. Nou ye yo le che gome non cho And fiensi this aji. number I'm about to call now, Nou ye yo le che gome la You send gome cho us your fiensi name, aji. E yo ame your phone ike number, le jibe ya yira ya and ne your na nyina e correct da. location. Nou de kakwe You na can o. send it Nou via de kakwe na o SMS zade. or WhatsApp. Ayo bla shake The voto. number is showing on your De screen ke right o now. ple amene. Plus Bla 234 tovoni. Bla tovoni. Français me to 915 pour le be 93 04 38 38. Nomba ya ne UF fly kola. Akobe wa hole kame jijoto We e. have something Wato that we cha na call wato converts achu rally. now. Wezon va This mauvio. converts rally is a special Wezon va ya meeting that yram is me o specially dome. made for you. Wezon va monsieur. For those Le who are agbe online, ma vope moji. Wezon we mi call do that cha now. special Me do cha meeting now. online Unto nyabe banquet na for church those ya who are pelu online. me nyabe ha unto nyabe na church. This meeting is Unto going nyabe to na church happen ho ho on boa. exactly Agbe on ma the vo me 5th ko of le me June. o. Nou vont That ga is koto Sunday, the le 5th of ache June, not pam na tomorrow, okwe the pa upper kuno Sunday duna that is jio. coming. Eye ele kwabe We are a going to kipo give dere you more koto information pasa odo la about unto ne nyala. this rally. Enyabe church ya I need cho to tell you for something people de koso tonight. pasa edo a. E defia be There is a great edo la da testimony for de le coming utro ya. your way. That Edo la da testimony for de le is for you. fiesi ya la. There's a Afo miracle ikena coming de ya. your way tonight. Yenye be ne chwa atwa gbe wana Yesu ntonton. If you Cha believe church there is ko a ne yina. miracle coming So le your me ko way, ne anywhere you idena. are, Unto nyabe online, nou and vo call me location, kaga le say kona o. amen. Fiesi ya Rise Yesu so up, rise kama. up on your feet. Zande amon pa mega gbona. Our Father is coming very Aba soon. dog beda de miata people de ona Our gba. Father in the Mia- Lord is coming very Mi soon. ave pastor gagbona. Trust God. Pastor gagbona zande Believe ya. God, my brothers Maupa and me agbona sisters. zande You ya. will have a A dog testimony. beda Others have adida se. testified. Adida This se is la. your own time. Amo lady. Today is Hana your di. day. Kadejiko. Don't wait for tomorrow, my brothers and Kadeji sisters. e Trust choma le mo God egbe. Wa to egbe. as we welcome our Father in the Lord. Mia to Daddy, you cha. are welcome, sir. Na mia to. Na mo pa me ya. Now remember,
azɔ donkui be Kristo has removed ede the curse. tipo de ojo And we are now to come in eye agreement with him. azɔ miawo de My kapakpeli curse is ale be removed. tipo de owa My wajo sickness is removed. tɔlelea o de dzo All the deficiency, everything gone. eye lãmegbegblo katã Now o de dzo Christ azɔ comes, Kristo va healing comes. eva Christ nafi yo comes, va dɔyɔyɔ vana miracle comes. ne Yesu be va koa Christ nokunu vana me pa comes, gbeme ne deliverance Yesu va koa comes. gadede katutu And vana as we pray, eye ne miato in gbe ɖa agreement, le remember, fiesi ya wɔ ɖeka kpakpeli mu personally be expect you mele to mɔ be kpɔm healed. be mawu You ne expect hayawo yourself to be healed. wo ŋutɔ akpɔ mɔ be wo Heaven expects fiesi ya you to be ye ya healed. haya dziƒo hã What you le kpɔ mɔ expect, be what ya haya confess, what o will nu yi ke le confess, kpɔ mɔ na we hoe me nu si ke me ne ʋu la possess. eye na It's xɔ right there. ele gbɔ Lay vɔ your hand where you eye have the fi si problem. ke le ve woa Raise da up si the ɖeka other na fi ma hand. eye na kɔ evelia ɖe Eyes dzi are blind. eye ŋku agbã Believe those eyes will open. ŋkuma and avu see. You are paralyzed. ke Believe ekplibɔa kɔseko your walk. azɔ azɔ le fiesi ya Any kind of problem, any kind of yoke kaka ɖe is kpekpe broken. kɔkutsi ɖe kpekpe yi ke le kɔ na And wo tonight ela will be gbã the le night fiesi ya of your ye fiesi testimony. ya ele da se ɖi ge godoo Are you ready? edzra ɖo wa Heaven is ready for dziƒo ya us. dzra ɖo ɖe Father, ŋuti o fofo in Jesus' name. le Yesu Kristo ƒe We ŋkɔ me thank you because we mieda kpe na wo know la be mienye be Christ Kristo la has completely removed ede every curse dziƒodewo from katã everyone. dzo le ame sia me ƒe Therefore, agbe me Lord, we eya ta pray fofo me do gbe ɖa you break and be destroy every agbã curse from every fifode life ɖe kpekpe le ame in sia me ƒe agbe me le Jesus' name. Yesu ƒe ŋkɔ me Every yoke of the kɔkuti enemy. sia kɔkuti Take ke everything futɔtɔ away ku right kɔ na me wa now aƒetɔ in Jesus' gbɛɛ le name. Yesu ƒe ŋkɔ me As you have forgiven esi their ke ne tsɔ ƒe nu sin, vɔ ke woa heal their aƒetɔ sicknesses. hayawo Open the eyes of the ʋu blind. ŋku na ŋku ame yiwo ŋku Let gbana the deaf hear. na toko ne Let se the nu lame rise up and walk. mumuwo na bena Let all the tumor, vapãwo all the ne swelling zɔ azɔli vanish away nu from their tete yiwo body le woƒe right agbe me la now. ne bu ɖa le woƒe lãme Let that goiter na be nu be tete le cancelled aƒetoa right me ya ne now. tso And all the suffering eye of the vevesese oppression ɖe of kpekpe the enemy, yi Lord, ke I pray, futua tsɔ ku kɔ na every woa sickness, medo gbe every ɖa be suffering, dɔléle mawo every oppression vevesese be mɔ katã removed in aƒetɔ Jesus' name. lɔ wo ɖa le woƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me Long-standing aƒetɔ me do problems gbe ɖa be in any kaka life, yiwo na anyi teƒe dzidzi long-standing wodzi ɖo ŋuti infirmity, kakakakaka sickness, do kpo pain in woyɔ any dagbea life, woyɔ doa anywhere. kakaka do kpo o Take it away aƒetɔ in fiesi ya Jesus' dɔléle ma ne name. vɔ na mea le Yesu ƒe ŋkɔ me Incurable disease, dɔmadamada I command you, meɖe gbe ɖe be dzi o healed right be now natɔ in te tso Jesus' fiesi ya name. dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me Everywhere now, afi sia afi Lord, aƒetɔ manifest ɖe yourself. ŋusẽ wo ɖe go Manifest your power. ɖe wo ŋusẽ fia Manifest your deliverance. ɖe wo katutu fia Manifest your miracle. ɖe nukunuwo fia Everywhere afi in sia afi this location, le fi ke me le everywhere fifia outside, le ame yiwo le se kɔnye le confirm duta your miracle in aƒetɔ na everyone right nukunuwo ne now. va ame sia me ƒe agbe me We thank you because meda it kpe is na wo done. labe ewuwe vɔ It is confirmed from menye be heaven. dziƒo ɖo kpe It is dzi confirmed in menye our be lives. aƒetɔ va me le nyaƒe agbewo me It is done. eva eme In Jesus' le name we Yesu ƒe ŋkɔa dzi pray. miedo gbe ɖa lé The Lord has done it. aƒetɔ Check up wɔe na wo yourself. ewɔe na wo You'll vɔ find to your ɖokuiwo miracle kpɔ there. nɔvinye exɔe mebe ne xɔe mebe ne xɔe ne xɔe ne xɔe ne xɔe eva ɖo vɔ exɔ yayra fiesi ya eva gbewo me exɔe vɔ wotrɔ ya tɔ ya ma to ŋuti o exɔe hallelujah exɔe nɔtsɔ aseye nɔkpɔ dzidzɔ nɔti kpo elabe wo fiesi ya la ekaso lo agboaʋu agboaʋu Discover that the problem is no longer agboaʋua there. zɔ Check. be ŋgɔdede wa There na are va miracles ŋkɔyiyi everywhere. manyagblɔ wa ele dze Online, gɔme abe on leke ye radio, on takpekpea television, be etanya every de anchor gblɔ ene location everywhere. Yesu ƒe ŋusẽ Everywhere you hena are right now, ŋgɔgbedede there is manyagblɔ a exɔe miracle vɔ mebe beside exɔe you. vɔ Don't exɔe vɔ miss that exɔe vɔ miracle. exɔe vɔ Check. exɔe vɔ Check it up. to ɖokuiwo kpɔ to Maybe ɖokuiwo you are prayed on kpɔ behalf elabe of va me somebody far Yesu away. wɔ vɔ Call the ewɔ person vɔ on phone right away. meye ma yi A ma va yɔ miracle is there ewɔ na wo already. vɔ You ehaya must testify lãmesẽ tonight
ke piensia This is day da 5. se di wa nye na This is number your ucha own day. eya jiko na It ga is chonga your to day of testimony, your day of miracle. na You donu will pe futoa testify this donu night. pe satana Check donu up pe satana yourself. donu pe Check up la yourself. be Yesu ya Check webo up yourself. Yesu de pipo The diajo miracle is there e already. de dolele The be Lord pipo has diajo performed it. e The de Lord nu has te done te be it. pipo diajo The e Lord de has done be it. se The se Lord be is pipo great. The diajo e Lord do katajo is not a partial e God. nu sike na ko nyi Others have be been na testifying. yo bla Why not sheke you? voto Tonight is your night. de ke o pla mene Check up yourself. blaton Check up voni yourself. blaton voni Don't go back todo with ki the o problem po you came with. The mega power has mega been dropped. ke dile wo The chima power has been mega ke released. dile So jioma check. mega Check ke up dile yourself. jioma The Lord Yesu has we done na it. bo And as you ewevo see what the Lord has done, ewevo just shout, praise the ta Lord, sedi be so ka we popo can ya all de rejoice anamia together ko jijo with papele you. la It's celebration. de kona cho Celebration wo time. alome ka pomo And bia God is e na yo graciously nomba dishing bla out sheke voto miracles, de ke o dishing pla out mene wonders, bla tovoni dishing out bla good, tovona good cho things o da sedi because cho it's do da celebration ne time. mia twaseye la be Yehowa e onu kan now. Already I have signals now that there are testimonies from Uyo already. Praise the Lord. So we are going to Uyo now. We want to take some testimonies. Let's hear the testimonies. Our sister here is testifying of the goodness of God upon her life today. She had a problem of umbilical hernia that defied solution. But today, the power of God reached out to her. And the umbilical swelling she has carried for years suddenly disappeared. Over to you, sister. Amen. Praise the Lord. By the grace of God, my name is Rose James Wosu. I'm born again by God's grace. Was yesterday, after the prayer of Daddy, the swelling balloon on my upper novel disappeared. I suffered this thing for 2 years. And whenever I eat food, I will vomit all. But throughout today, all the food I ate since morning, I have not experienced vomiting. Daddy God will keep you long. Praise the Lord. Praise Master Jesus. My name is Magdalene Gabriel from Barras Group of Districts, South Nigeria, Uyo. I want to testify the goodness of God in my life. It's on behalf of my sister. My mom and my senior ones always told me that I have a senior sister named Mandu, but I've not seen her ever since I born. But she's my senior. Then, after the showers of Blessing Crusade, Life at Port Harcourt, my junior sister called me. I picked up the call. She told me that your sister is back. I was surprised. I asked her which of my sisters. She said your senior sister, Mandu. I asked her how come. She started to explain. And to cut the long story short, she is back right now as I'm talking to you. She's in Calabar right now. Glory be to God. The Lord that do it for me will surely do it for you in Jesus' name. We now come to the anchor location over here. It's happening everywhere. And here in our anchor location, we also have testimony that of the power of God might be manifested. Sister Grace Omolola from Lagos here, Nigeria, wants to testify of the miraculous refund of money from fraudsters. Let's listen to her. Praise the Lord. Praise the living Jesus. My name is Grace Omolola. I come from Okeafa Group, Odisolo. I come from Okeafa Group, Odisolo.
My testimony is on the 5th of February this month, this year, I fall into the 419 hands. They duped me. They called me to send my information to them. I sent it. Within 2 minutes, they cleared my money from my account. I went to the bank to confirm. Was it true? It was true. They said, Madam, why you give them your information? I said, I don't know what is wrong with me. Since then, I'll be praying. I said, Lord Jesus, this global crusade that is going on, I want to have my own testimony. Global crusade at Taraba Jalingo. Our daddy in the Lord prayed for us. I received my miracle. On the 8th of March this year, something happened. I saw her alert on my handset. I ran to the bank to confirm. They asked me, Madam, are you sure that money has back? I said, that's why I come here to confirm. They asked me to call my account number. I call it, they check it. They say, your money has back. You are serving a living God. Praise the Lord. Praise the living Jesus. If you want to clap for Jesus, give him celebration clap. Celebration clap. The Lord is doing it. Sister Esther Ekweme wants to testify of the provision of job and multiple blessings. Let's listen to her. Church, praise the Lord. Praise Master Jesus again. Actually, my name is Sister Ekweme Esther from all the Solo Okafa group under Orilowo district. My testimony goes like this. As at last year, I have an encounter with 419 again. So, in my company where I was working, for almost 1 week, they controlled me without me knowing what I was doing. So, it happened even the people I was staying with, they were not aware of anything. I mean, I was actually working like a dead cop. So along the line, they asked me, they have been the one controlling me. They asked me to go to my office, get the money, and bring for them somewhere here in Lagos State. So I got to my company without knowing how much that was involved in the package. I didn't know it was 1.6 million naira. So let me cut it short. During that time, before I got this job, it was on the last day of divine connection. I've been telling God, believing God to give me a work. Then at the last day of divine connection, God answered my prayer, and then they called me, and then even employed me without any interview. God did it at the last day of divine connection. Then during divine solution, that was when this thing was happening. They dosed me, and then I was under police custody. And then after everything, I believe God that, God, since you gave me this work during divine connection, you will also give me the solution for this problem. Since you're the one that gave me this work during divine connection, the last day of divine connection. So after everything, after the divine solution gone, and then after 1 week of divine solution, God rescued me. My company called me and said, let's forget about the money. Brethren of the Lord, 1.6 million naira forgotten and gone. Praise the Lord! My second testimony goes like this. During last month's crusade, I had an ulcer, and then I couldn't eat. I was having a kind of feeling of fainting, and then I went to the program with the same thing. So after that day of the crusade, the following day, I went to church, which was on Sunday. I went to the service. Brethren of the Lord, from morning till 3 o'clock, I didn't eat anything. This ulcer did not disturb me. In fact, everything till today, there was no feeling of ulcer again. Brethren, praise the Lord. Praise the Lord.
It's all about celebrating Christ, His goodness this 1 year. Orchestra, let's celebrate Christ together. Everybody sing, 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 sing. Let's have a global crusade church. Rejoice all over the globe wherever you are. The Most High God, Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High. Online, rejoice, rejoice is celebration. Celebrating the goodness of God, the mercies of God. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. We now go to the social media for more testimonies. We have great testimonies happening on the social media. Indeed, it's a great time in the presence of God as we take you quickly to the social media for the testimonies happening, after which we will take you to the Federal Capital Territory, Abuja. From the social media, we have this coming in from Eleme region, River State. This is a wonderful testimony indeed. We have the sister, name not specified here, but the sister was kidnapped on Wednesday when the program, after the program commenced. And of course, the people of God were praying, and even a case was mentioned by the members while the GS was ministering. And the miracle is, after the GS prayer tonight, the information came in that she has been released. Praise the Lord. Is that how much you can clap? We now take you to the Federal Capital Territory, Abuja, for another testimony. Abuja Live. Abuja. The Lord. I said, praise the Lord. I am Brother Patrick Ita. Standing beside me is Sister Sarah Eno of Jai Group, Abuja, Federal Capital Territory. She wants to testify to the glory of God, how God miraculously healed her mother of a long-standing illness after the prayer of the man of God during the Divine Connection Global Crusade held right here in Abuja. Let's hear her. Praise the Lord. Praise Master Jesus. My name is Sister Sarah Eno from Abuja region, Jaya Group. I want to testify the goodness of the Lord in my life because my mother had been suffering for 12 years, since 2012. He had been suffering for illness. That is, her BP was 225. While she have asthma, she have also there was object that was moving in her body, on her hair. She cannot sleep, she cannot eat, she can even tie only one wrapper or a cloth. But during divine connection, the Lord, I take her to Њgɔgbedede hospital. I took her to Њgɔgbedede hospital. They gave her drugs. She had been living on drugs every day. I have to give her drug before she will sleep. I have to give her drug every day from 8 o'clock before she will be able to eat or sleep. But when the drug did not, the solution become
the sickness becomes worse and worse every day. I have to take her back to Ŋgɔgbedede hospital. They gave me one injection. They said I should be giving her the injection every night. So I shall give her the injection, the sickness becomes worse. And that day they say that if the injection affects her, I should take her to Ŋgɔgbedede hospital. And that day, there was divine solution, divine connection in this place. And I said, what will I do? Because they already rushed her on drip. No way. There's nothing I can do. I said, let me take her to the crusade. Instead of me to take her to Ŋgɔgbedede hospital, a far distance, let me take her to the divine connection. If she would die, let her die in the house of the Lord. I took her, I put her in a vehicle, I took her here. So when the man of God was praying, because I already saw Pastor in the dream, Pastor said that, our daddy said that I should stop crying because the body was too much for me. I was crying in that dream, but my heart was very heavy. He said I should stop crying, that it's over. That I should be rejoicing, that this is not a time for me to be crying. I believe it. And when I came to divine connection that day, that word that he told me in the dream is the same word Pastor preached. He said, God has been translated us from the kingdom of darkness to the kingdom of God. That we should rejoice that it's over. It's over. So as the pastor prayed, our daddy prayed the last prayer. My mother said, we were here. He said, there's something that happened to her. I said, what happened? He said, something had gone up from her. Because she was scrub her hair from her head to the toes. She will be shouting everything. We'll be shouting, the object is moving, it's moving. The object disappeared. So that day, even I, because that miracle was a double miracle. There were 6 boys on my armpit. That boy, 3 boys and 3 boys. So as I was jubilating about my mother's miracle, I was jubilating. I didn't know that there's a miracle that happened to me. That boy dry up, totally dry up, and that object disappeared, and the asthma disappeared. Everything about my mother, the object, everything had been disappeared. I said, may the name of the Lord be praised in Jesus' name. Praise the Lord. We now go to EÜEGBE live. Praise the Lord! I said, praise the Lord! Indeed, there is power in this place. My name is Onwa Abraham. I'm testifying live from EÜEGBE, Lagos, Nigeria. It happened that we were expecting a baby, and the expected date came, and there was nothing. As a matter of fact, there was 3 expected dates. The first one was on the 25th of April. The second scan my wife did, the results came out, and he said the expected date now was on the 23rd, which was a different date. Now 23rd came, there was nothing. 25th came, there was nothing. So the doctor asked her to do another scan. Now this time, the scan said the expected date will be on the 30th of April. Already at that time, we were worried. What's going on? Now, on the 30th of April, there was still no sign. There was nothing. But you know the mistake the devil did was that it delayed till it entered the period of complete dominion. That crusade was complete dominion for my family. Now, on that 30th, there was nothing. At that point, the doctors became so worried and said they would give my wife 2 extra days. They asked her to come back on the 2nd, that by then, let's see what will happen. On the 2nd of May, we went to the hospital. Still, there was nothing. At that time, even the doctors themselves became so worried. And they said, at this time, what they will do is to induce her. So they admitted my wife that 2nd of May, and they said by 2 a.m., which was the 3rd of May, they will induce her.
So that 2nd of May, I called my group pastor here, and I said there is a situation here that will I be able to come for the crusade because of the aspect, the role I'm playing here in the crusade. And he said, Jesus will take care of my wife over there. And I obeyed. That's why I said there's power in this place. Now I left my wife over there around 3 p.m. in the hospital, and I came for the crusade. And indeed, there is power in this place. When the pastor came up with power. By 6 p.m. in the hospital over there, the contraction came up. Don't forget, she was already booked for 2 a.m. By 6, it came up. By 7, the contraction came stronger. By 8, it came stronger. When the man of God was praying, my wife was connected, and she was saying amen. She was claiming the complete dominion. And by 11 p.m., the baby came forth. The baby came forth. But at this time, the devil said it was not over. The devil doesn't know that the Lord has given us complete dominion. And around 12 a.m., my wife started bleeding. Started bleeding that the nurses and the doctors around were confused. Where is this bleeding coming from? They had to go out to call another doctor to come around. To the glory of God, the way God did it, the bleeding stopped. The next day, they checked her, she was okay. The following day, they checked her, PVC, it was okay, and we were discharged. Today, we are sound, we are healthy with our bouncing baby girl. Praise the Lord! There are so many testimonies, but we'll take this final one from the social media before we return to the pastor. From the social media, this is coming from Bro Lebare Brownson from Port Harcourt. He had an accident over 5 years ago, and this accident affected his left knee. He could not move very well with heat and has been experiencing serious pain. But last night, while the prayer of the man of God was going on, he placed his hand right on that left knee, and after the prayer, he felt there was a difference. He wanted to check till the next morning, and now he's sending in a testimony that the pain is gone and gone forever. Gone and gone forever. We'll return to the pastor. Praise the Lord. We need to celebrate. Orchestra, we want to celebrate. It's all about celebration. Celebration time, sing along. He has done it for me, he has done it for you. Let's rise up on our feet. Father, we bless you tonight. We worship you because this is celebration time indeed. We appreciate you for the miracles, for the signs, the wonders that have followed this 1 year of Global Crusade. Thank you for our Father in the Lord. Thank you for the power of God on him. Thank you for making him an instrument to bless lives all over the world. Father, we pray that the blessing will never cease to flow into our lives in Jesus' name. As we go back home, miracles go with us. As we come back tomorrow morning, 7:30, for the special global service, abundant blessing follow our lives in Jesus' name.
What we have received will be permanent in our lives. As we go home tonight, may the presence of the Lord go with us. And wherever our Father in the Lord is, may his strength be renewed more and more in the name of Jesus Christ. Thank you for every good thing you have done. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 7:30 a.m. tomorrow morning, we are gathering together in all our locations for the special global service. The Lord bless you. Please, celebration more and more. Here is your breaking news. The Global Crusade with Pastor Dr. W.F. Koi still holds this May. Get connected and get blessed.
mienɔ toɖoɖo fie sia fie hena gomekpɔkpɔ le yeyra geɖe sia me. Radio GV aƒe toɖolawo, mikplɔ mi ɖo le nyanyui kakaƒo na si le edzi yi ge le miaƒe yaƒelawo dzi tso keke aba ƒe dua me le Nigeria. Tso ble ɖe gbe le tsi ƒe nkeblavɔ nelia va se ɖe kɔasi ɖe nkeblavɔ asiekelia dzi le nyanyui kakawɔna gã si dzi woda tenya ɖo be aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋusẽ hena gbagbatome wɔ nuku ƒe wɔnawo me. Wɔatɔn kple Mawu ƒe me, Dr. William Kumuyi. Yesu ƒe ŋusẽ hena gbagbatome wɔ nuku gãwo akpe ɖe mia ŋuti be ɖeɖekpɔkpɔ, katutu, dɔyɔyɔ kpakple nu nyui geɖewo asu mia si. Eke miawo hã mienɔ toɖoɖo dzi fie sia fie hena gomekpɔkpɔ le yeyra geɖe sia me. You will carry it back home. Radio GV aƒe toɖolawo, mikplɔ mi ɖo le nyanyui kakaƒo na si le edzi yi ge le miaƒe yaƒelawo dzi tso keke aba ƒe dua me le Nigeria. Tso ble ɖe gbe le tsi sia ƒe nkeblavɔ nelia va se ɖe kɔasi ɖe nkeblavɔ asiekelia dzi le nyanyui kakawɔna gã si dzi woda tenya ɖo be aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋusẽ hena gbagbatome wɔ nuku ƒe wɔnawo me. Wɔatɔn kple Mawu ƒe me, Dr. William Kumuyi. Yesu ƒe ŋusẽ hena gbagbatome wɔ nuku gãwo akpe ɖe mia ŋuti be ɖeɖekpɔkpɔ, katutu, dɔyɔyɔ kpakple nu nyui geɖewo asu mia si. Eke miawo hã mienɔ toɖoɖo dzi fie sia fie hena gomekpɔkpɔ le yeyra geɖe sia me. You will carry it back home. Radio GV aƒe toɖolawo, mikplɔ mi ɖo le nyanyui kakaƒo na si le edzi yi ge le miaƒe yaƒelawo dzi tso keke aba ƒe dua me le Nigeria. Tso ble ɖe gbe le tsi sia ƒe nkeblavɔ nelia va se ɖe kɔasi ɖe nkeblavɔ asiekelia dzi le nyanyui kakawɔna gã si dzi woda tenya ɖo be aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋusẽ hena gbagbatome wɔ nuku ƒe wɔnawo me. Wɔatɔn kple Mawu ƒe me, Dr. William Kumuyi. Yesu ƒe ŋusẽ hena gbagbatome wɔ nuku gãwo akpe ɖe mia ŋuti be ɖeɖekpɔkpɔ, katutu, dɔyɔyɔ kpakple nu nyui geɖewo asu mia si. Eke miawo hã mienɔ toɖoɖo dzi fie sia fie hena gomekpɔkpɔ le yeyra geɖe sia me. You will carry it back home. Radio GV aƒe toɖolawo, mikplɔ mi ɖo le nyanyui kakaƒo na si le edzi yi ge le miaƒe yaƒelawo dzi tso keke aba ƒe dua me le Nigeria. Tso ble ɖe gbe le tsi sia ƒe nkeblavɔ nelia va se ɖe kɔasi ɖe nkeblavɔ asiekelia dzi le nyanyui kakawɔna gã si dzi woda tenya ɖo be aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋusẽ hena gbagbatome wɔ nuku ƒe wɔnawo me. Wɔatɔn kple Mawu ƒe me, Dr. William Kumuyi. Yesu ƒe ŋusẽ hena gbagbatome wɔ nuku gãwo akpe ɖe mia ŋuti be ɖeɖekpɔkpɔ, katutu, dɔyɔyɔ kpakple nu nyui geɖewo asu mia si. Eke miawo hã mienɔ toɖoɖo dzi fie sia fie hena gomekpɔkpɔ le yeyra geɖe sia me. You will carry it back home. Radio GV aƒe toɖolawo, mikplɔ mi ɖo le nyanyui kakaƒo na si le edzi yi ge le miaƒe yaƒelawo dzi tso keke aba ƒe dua me le Nigeria. Tso ble ɖe gbe le tsi sia ƒe nkeblavɔ nelia va se ɖe kɔasi ɖe nkeblavɔ asiekelia dzi le nyanyui kakawɔna gã si dzi woda tenya ɖo be aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋusẽ hena gbagbatome wɔ nuku ƒe wɔnawo me. Wɔatɔn kple Mawu ƒe me, Dr. William Kumuyi. Yesu ƒe ŋusẽ hena gbagbatome wɔ nuku gãwo akpe ɖe mia ŋuti be ɖeɖekpɔkpɔ, katutu, dɔyɔyɔ kpakple nu nyui geɖewo asu mia si. Eke miawo hã mienɔ toɖoɖo dzi fie sia fie hena gomekpɔkpɔ le yeyra geɖe sia me. You will carry it back home. Radio GV aƒe toɖolawo, mikplɔ mi ɖo le nyanyui kakaƒo na si le edzi yi ge le miaƒe yaƒelawo dzi tso keke aba ƒe dua me le Nigeria. Tso ble ɖe gbe le tsi sia ƒe nkeblavɔ nelia va se ɖe kɔasi ɖe nkeblavɔ asiekelia dzi le nyanyui kakawɔna gã si dzi woda tenya ɖo be aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋusẽ hena gbagbatome wɔ nuku ƒe wɔnawo me. Wɔatɔn kple Mawu ƒe me, Dr. William Kumuyi. Yesu ƒe ŋusẽ hena gbagbatome wɔ nuku gãwo akpe ɖe mia ŋuti be ɖeɖekpɔkpɔ, katutu, dɔyɔyɔ kpakple nu nyui geɖewo asu mia si. Eke miawo hã mienɔ toɖoɖo dzi fie sia fie hena gomekpɔkpɔ le yeyra geɖe sia me. You will carry it back home.
Radio GV apetodo lao. Miklomido le nyanyu kakapo na sileji ige le miape yapa laoji chukeke abape duame le Nigeria. Chobledagbe le tise penke blavon ne lieva sere kwasina ke blava sekeliaji. Le nyanyu kaka ona gan sidiu datenya dobe. Apeto Yesu Kristo penguse hena gbagbato me wonuku pe wona wome. Waton ple maufame Dr. William Kumuyi Yesu penguse hena gbagbato me wonuku gan akpere mianti be dede popo katutu doyoyo. Paple nunyu kede o sumiasi et que mion hamien todoro di fie se fie tena gome popole ira gade siame.